Sofro Chiamu Akwata, and a Bisia Kafranta from Bema no, a Digade, a Bakade Kumachi Dum, when a Santamagia Tum, when we are smelling Asia, when is Sompa Asem Mpe Nipa no, a system of Pomentime who was it, and on other Badaya, near Penapuma Sibre, Naya Diamau, Kama pa. Na ye can't show Bibia said. Bronya Chiboso mi atosu duba kono neda etoso enai enene 4th November 2024 Krupo twede po basa yadom wo kutwansu ane nankansu ono ene boss adai enya asem ketwa kra na nonso abapa ho sima edu enkron ewo Sompa 93.1 yedi atwago ewo Sompa TV ne so kachiro obi no bi so kachiro obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santimani wiasmagia atum no wo mo aba no mabaso a wo mo aba no vim efri sabre ekori nondusu no afidie no eye Sompa Asem Mpe Nipa Osei Aboagye ne mapamfo ena sabre aduriye so baton no otwumutan yen ena yedi ekowie na ewie na yebewie no awie pa kama wo manfo beka ya yawada no yedi asem bi eto ya proso na ya proso yede sa asem no to ye no na no odin pa se obi akofa obi yire ya asem o ene respondent no so ebufia ha enya asem ketwa ene asem besi wa fidie we so papa enu tie yampa so akodi na mpa kamo kafra enya mpa so ene ni nyina ebepiem ewa fidie we so eya asem kase o se wa yo yire ho ade na obi akofa no eya asem papa na wodi ba akopɛ ana so otokɔ so edi bebre eno so eya nkomo a ye betwetwe no ha wo mumie no nyina da ewo fie ha ye befre oba no ewo ahoma so ne no enso atwetwe nkomo enya asem kitu memma bitri modi o ono ne de no mpo adwompo ubi die na awurade nyakopa na asem bizifia kwa ku bibia bokɔ de bibia da nya bokɔ sa se na dwo na so de nyame adwada de on sedampe dabi makase adwada kura de se nkanipa no baya adwea na mpene ke yenyim film for so weekend there do no yeah weekend there adwada nyo sa na obi akobu obi re to agum obi abu ya na won se ofosu na nyina nse ye wakase be na nyina nse ye nche atiefo ne ahwefo na nyina nse ma ni nyina anya pe ni nyina anya pe nti koba na sa wan hwe a wonti nipa nas na emum se bu nwa ba streso a na wo so de open wo twusu na nso kramo da kran wo se dai ya na ba na sa kanipa brabo ne mu ahwe yi so fosu makacha wo se yudi machi a kini kwase nka bema bebia wo tenka oba ka ho ma na wo ye de kwan bi so na de wo mu nie emeye so wo munye ebi nso nkan ho a enkoyi o ase wudidi na nkyere nkan ho o ma yom huhuru ni so atiase na nyankopon do mu sumi afidie eti ya ne mema na enam wiase no fosu etini pa ya ne mema ya enam wiase no ese so wisu wadwen boss eno na eso wisu boss eno na mani pa bebre o hwe ne ba na ne ba free ba yemfa se 18 to 19 20 ko na akora no ho efe no one mind no o se free satam na ma ho ayakono ye ba bia madru age no dru am ho ayakono amu siesu mu yi etu ye be ma na o ti wiase se ye o ba se ye onua o yiri nua se ye o ma me se he wan yusu wadwino boss pa na ekwa nyankopon fa so bo ma no ofosu wan wi abeto amene kwaku anwe nyankopon de bo ma anye nwi bi no de bo emema so emma na anwe na soft so inti ade we na amomoto esoso amo o de opa ye ja wan sem abeka so edi normal we wo ka ya na ye ja afutuo no ye de beba de na nso ya na entete hu se nipa nso asa de no ene yi mema bebre because one ema ho akono efidie ema ho akono but at the same time so e de ha adwen na nso uyi o mu firi mu nso enye yi edi de aba no se obi kofo obi yira eye chiwade enye na nso ya na de na ma obi kofa nipa kro wantini ne mind ni yi sad me obekwa hu so fosu edu me bi nso a obehu sa nipa na okofo obi re no obo se na yire hu fefefe che de okofa no udwiri wan che na de na oyire kama kama to obi bibi obi na ade edwa wi awon ti ase ofosu o mesre me ko ne de na me mfa de bi afutu sem Ghana aban bodoso hwe ofosu tasi do aba fo abanya
especially at the creator for no. Unsa nanse atwuma kofo du asan fa maami a. Wa ni ka akoto nsumo ni ne ba wi. According to the memati aben yo. Ana sabia suogu no so pa. Na Ghana mpanifo minim Oforisuo. Nipa bi bon kwase aben bi wo kromu a wodwen wa wonte ase. Obi a wo hwia ka kakra na sabi wo hu se ayina hwan aboto no. Esese wunya abotrema no Oforisuo. Ye bebo so aben sa. Na so mo de mra bi ba. Wo se hwete sam se Ghana aben boni ade on ba se no ma chechecheche. Hwete sam mra bi. Kwasi broni ye ka no nye nipa ti ya aben yo. Oh dabi. Say abua etwa akwa. Ghana kwa no Oforisuo taxi driver ana trotro or penipa obo aben. Ye bebo aben maami nko wonko but oba besi asabe ni kunu atoka ma no. Aben gunu so saa na odi ahomete na odi akoto zumo. Ayasem. Aden. Okay, enoti sabre no yenko nyame adom kunsu nyame adom memene da ho na yeko ayi Dr. Silas Nkansa ne maami ayi no. Enoti ejamfo oba ye nyina da no Dr. Silas sememfa aseda rompempa amfa mamo firi se bako ensa enso krupo twedi ampon na nikata bako fo ruadurugu enoti omomanfo a obegya no nyina da de wo hwere ye nyina no nyame enhye wanam Dr. Silas enese memfa saa nka bosemi emfa ma obi biada obegya no wantimi ankonso na nso no aka wa na de ama no no de eyamamre uyi mu ona music director okay Dr. Silas ne kwaso otwankogu a na ngomako nti eshobotu manyo na de ama no tende ma metia bibia bokọ de Omoso nyame adum bibia ye bokọ na say ya na nsechiri no ede na echen eno ye de tete kaso watemase nti etimi di best na wotwe mienu crutch na so nsaka no kra na ya na ede ne basa na wani na na ye de ahye wo nsem nti ye na ajanfo ne adofo ye omkoja Dr. Silas nyina ase na nyankopon enhye wonom so anam de wo hwere ye bia no na afo so be ma erade adom ye ho ye de agidi se yetiefo ne ahwefo nso no obia eho odinti no fo so se mema minim so mudua na esensem anim no so ye ko wase ne obi wo saasase we se so a fo so be ma na ebia ji so obi ne be ka kire me research amaye no ene se mema dua ye esensem anim ye ko wa pa yes, I want to say he is getting there corner. No, abodi mu. There be member ade ha member pa ye ni. E member ni ha wo mu pa. O ma ni ha wo mu. Nya sanketo ye ni. Na when ni ha wo no, enti ya say ya abo ni anifra. Na obi wo wo ni anifra kwa na ne bema no e bonko. Se nyane tiwani. Eno ya na kire sen. Ade fa ohwe nyame bo mu mayen. Aka chocho pro na aduane ne eden abe adwe na aduane ne kwadu emmema ya aduane ne mo etimo ya ade na attract ye behwe ne mo wo hwa na de nyansa to ene ye mfa ntu nipa befo mo ho ofe ade na fofo so hu so ba pa na mo ne se be wa shatale na e attractive pa na se be hu ne ho ba bi a e fehwe asofo nyine yi wo ananya ko pa bra no abo maka se na hu anu ayi wani ana so akwa so ntuntum awade ye kafu nyame abode a man na mo ho okay ya be hwe na mo fanyansa to ba ni se dia ya na wani agi oh Oforisuo na ni pantimi nka no ba ni se ya kwaku ba nkomo se bi dia na wani agi da bi ye nya na ni agi no Oforisuo sa dia we na nka sofo asabe bible da ni tv ya wo preaching ni padom enso sir na fidie we yi no na fidie ba brother na mo sabe mpedwa makonta wo ka se sabe wo ko dwoma mane no makonta ahemfu nyine yi wo mo ahemfu nyine yi wo mo yi obia Ote ho abema se wanhwe na wa mo wani anifra eto da bia asem na bekwa akoso wo medi dako o se wawe awo awi dako awo ba akwa obewe no ebekwa akokun watemase e bia da ne da wo ye but ye nchi dako pe ye say all days for the thief one day for the master eti ye bibia emema no nkra da menka ho mema no ye bibia amoma mani na ho na mo se de ye wo anya wo de no e fa anya wo yonko ye ka kire mo play fa na no asi okay ya fa chi akese enkoma nana bempa o mamponten nana bempa on fa Asem Mpe Nipa ni agro kra
Onim say keadu wasan wuram je keadu de prem ngwa no nenam o na nse woni ni nwa makoto ankoma anko ba bi faako o ma nenam ana ko chinchini koto na keadu na e ka je na bempa okono sesebe one ne business bi no boni no na wona e fro se wona wan o se memini keadu o se Asem Mpe Nipa keadu ni wa mra se mo keadu ni Oforisuo keadu ni Aboagye keadu ni na wo ba wonyi wo de ntem yesi won fa ye ni agro tina na bempa o mamponten keadu keadu amuna samwa keadu Asem Mpe Nipa ye chia ni bebre santi bi so anti bi so mfa Asem Mpe Nipa ni agro benya sto bi wa so am new market anti bi ya no bebre ntuma ye o de pempa ma ye oh anti bi nipa se oye nipa se antibi okay yemfo futu sam no emra na meka kire wo dede bi se ene sentia se wo ya doya nyankopon afasu agina so hira wo no ene me bia homa na tum sentia wo to petia sentia duru ba bia so wo ko obi moa na so free na hu hia menam o papa bia o yoma no ntino na wo ye sa papa no ede bai ena nyankopon ede hye wanan mu anu ti odofo menyai papa ye de biada anu ti na wotwe atwa mu no megina so ka kire wo dede bi kire na kwan ya wo fa so nya papa na punu bia mu atoto no nyankopon fa so mie no abrabo bia asie no ade bia wo hwehwe afiri krupo twadi ampo ho a enya maaye no orofo papa bia wo koyeye no agyan ama sabia ku sabia nyado sede enhira no esi ba no aba na abroso orofo ye sompa chede o ye ko ma kunafo muwa o orofo ankoda won maami won papa gya won ho konketenkete so ko fa na gisa hodo wo man Ghana mu aduru baabi a wura kwa ho eno na Sompa Foundation afa ato ne ho so se saafo wei ene ani bekọ wo mo na yakọ wo mo moa na se yakọ saafo ne moa so a mu ankasa munsam wo bie na empo onsam ni bi kura no na no jeso ntumi nya adoye mo ne yesu kire mo ye ni suo ba ene to odofo me ka kire o se emfie mienu atwam a Sompa Foundation Sompa Chede ye fiti ase no a wodem tuma ba ye de ma kurafo kata o modagya so wodem mo anwati tomatoes ba ya ye tumi edi bisi jaso manko da edi sirigu won furuso enkoda omo epentade asha wodi bi ba ye ne mpabo ye nya bi ma omo hye no orofo sa papa na wo ye no ede bai ena wunya edi frisuo dodo no an wadanse die wose Sompa Chede me beye bi nyankopon ama me yafuna wo ba yenwia no omotia abroche adanse a omo edie ne se pepa bi ana wo mo pe no enam Sompa Chede ntino onsa kasa pepa no anu tia ne ye ba be kon homa so na homa na ye ba be koso no wo be ye Sompa Chede no emfie mienu no ede be na nyankopon na wo hwehwe a wo di bi ma wo enam Sompa Chede so me ye Sompa Chede na nyankopon ama adwuma na me hwehwe no menye bia yo me ye Sompa Chede no awade bia na enkoye ni nyankopon ahyehye ama me kama tena nwumre yebusa wo se wo ye Sompa Chede no ade bai ena wunya ade friso 055131 055131 0548 0548 omna sama Sompa Chede manfo nya mfaso afri so pa hello kwa ku Sompa Chede Asem susu Oforisuo nipa omo beye bia
Nyankopon hye omo wani monyam de omo busa omo saka ye omo kura na request say mama ye nya aka ho asem kanda Oforisuo nipa bi wo ye papa ya na onte papa ye na wo ya ase ana wonya bi ne omo bibia ya na onte ase na no na sompa achedie ye de eka che obi bia se wo ye sa na o ma na ye nye ma nipa hello 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 hamadwene hello baby afrefre udin hello what me nka baby afrefre udin hello Fosio ye yentio ye ni radio ya mojo bobu program yisubi mo boy juma nyami siramu ye juma pa mo boy nyami siramu pa nyami ya dumetra ye fie dia kedi beba okay bye bye okay eroti some part de mfie mienu de emfaso no wanya de free so hello hello yes hello timenka ya basra se opeke call no a me nyina TV no ho so ho na ana feed no yentine yie hello baby afrefre udin na wanyina na usua hello baby afrefre mama udin ya frefe tako abono yentio Debato Lupa Oforisuo yetio kwaku Sompa achede Oforisuo ya na ebesra manfo motie no eduru me bia ya kasa asem ya ka se wo frɛ se otwo na de obeka bia obete hello hello baby afrefre udin madam gata si mapompu yetio opani achadia media chi amama ni aje pa because na me kase na me sahame kakla me bia na me sahame but me yes achedi ko be 3 years ni me so bia hweda de nyame ase de bia me kase de bia mba so le se mba yes at bia me di aboa no okay enti na yo obi ade da ho a na wakọ akofa yo bia on fa mame me ametam tie on se asi na de to me yo bi me kuta itu but me na me special over enam Sompa chedi enti me kasi na ko pon me nyo 3 years ni me phobia she me ga sama sunya me mesi na no bi edno na sesi aya no ade asem na wo ka ya me ka chemi nyu anu mama anti ya ni mi anu mama ise achede ifla kuma papa de mun se isi an mun se wa fu ko mi se wo cha na me ko so teche ba se fu ko na wo cha na me so de bi de pia oka na o di achede no ba no mpa ye be na boy ya na botaye be ne tai de odi ba ye na chi da botaye na wa chi na se me ko chi u bi fu it is high for 11 months me ji no me ton ba me ton ya na me so ko to mi ti ni first ya me to ti mi to ti no na mo ni program ti ya na wa da kai di dia e di ni ta mi di mo because di kana mi di ni no but ma kam ni fish ya kwa me no di e kwa na me send e tre le fish na me ni tu se ni ni ta di di ta apa tu da tre le fish no me nyale ye me ti wu di o ma bu suyen e ma ni se stress kana me ba no ana so ni ti di ya o ko mo ti ma fe di na me da so no e me ye me ka so o kana ka so me bo me bo after 3 years ni mo me de mo le se di ma le ka se si anya na bo
ɛnam papa yɛ me yɛ no anaasɛ bɔnam ɛyɛ papa de yie ne ti nyɛ kasa kɔ na timi afɔ so sɛ maka half of wa mede pɛsɛ ne sesi ne so okay yɛbɛda ase asɛm o wɔse na wɔyɛ amrɔba na ɛnam sompa akyɛdeɛ nti no ɔbɛbɔ afɔdeɛ no bi no ɛnɛ mfie nsuni ɔmmɔ korɔ no bi mu hello Maje osu eburu ma me baabi afrefre udin. Baka sompa akyɛdeɛ de line ni o. Sompa akyɛdeɛ no line no gu TV no so no. Ɛna ma frɛ wo asisi ho. Da binye we ya me de momo number no ba tudwa. Momo number no de ba tudwa. Se wo hwɛ TV no so. Sompa akyɛdeɛ ɛda TV no so na metimi faaye no. Da ye no beto azuka. Yeah, mammy pay to the other piece of the family. Yeah, bubble, you know, some patch at the end. And to that good program now, your bubble number no, now a dear baby in the account. Why, mammy? Bye bye. No, okay. Hello, baby, I'm free fruity. So good evening. My dear, so mammy, baby, I'm free fruity. Yentio. No buyer. Okay. Sometimes I don't know come up, papa, Miss Mayor, so part of the one tap. A quan beso. Police in part of the. As I said, as a man, I'm the ministry. The better the way you put them in the police. Last year, I'm sending stuff of this. Police, cutting and then sending to coming out and comes out and sending that. Okay. You can't sing a name and taking part of the to be young family. Okay, hello. But a good evening. My Joe, mammy, baby, I'm free woody. You got a cafe of the Senkua, your friend Diana. Yentio. Because some person last year me yebi. No, yeah, me don't tomorrow bad, yeah. Salman, no, Obia at of free. 4,000, they are actually free. Oh, come on. Miss Red, the young couple, Messa yebi. And no time, bre papa yoda, and you quite sell bre papa yo. Now, Prubi and Muatotono. Nam some patch dear so was set it to me a be at the mount. Hello, baby, I'm free fruity. Of course, good evening. My Joe, so mammy. Come up, pa. That be a museum program. Ne quasso. Come up, Sompa, you know, me may be because I fit for a bono. Better there was a food. Be at the mention of program, I mean, to maintain come say, I may have do my mayor, ye, that's why you need to see. I'm on farm mobile number and so. And I may have do my master and they need to meet the amount, number their work. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free fruity, mammy. My Joe, so baby, I'm free fruity. Hello. What to make? My Joe, so mammy, yet you. Yet you. Okay, and Momo number no 0598 55 98 02 0598 55 98 02. Edian Beba Terawa Media and I said Blessed Foster and on Edian Ebetumi Abba. Momo number no 0598 55 9802 0598 55
9802 Terawan Media and answer Blessed Foster any dia ebeba kama hello but good evening for you. My jo so ma me baby afrefre udi But them first ko tell you but this guy to station is mobile. oh the baby adwe kra no de wo don sam eno de ma eno ti ubom paye ni gusu a uhwe TV no a ye de momo number na gu TV no so for the sake of omo tie radio no 0598 nyehwe so nyanya akese no a nyakopon ani beso enti wo de fato so na wo yire kura mfi wate ebeboa pa momo number no 0598 559802 0598 559802 edi beba Blessed Foster and answer Terawan Media. Hello Tumeka. Good evening. Majo so yentio. Hello, Pastor Sompa there for me. Ayenie. Me so abavina mbetinya mobia bede. Akobi okaso di bibi ma mbetinya amobia bede. Dia na ode ba ye betimi amobia ba beje efrise. Afra se. Kamede ensma. Enen kolanta de. Okay, na o kasa free. Me kasa se chanku na de chanku. Okay, ya found number no e bedi hu djuma wate. Me pati yo. Nyami shira o sa kwa no so. Eno ti we Sompa chede, na di kan ka kiro se emre papa yo de biada. Hello. Baby afrefre udin. Hello. Wahiri. Okay, Sompa achede. Sompa achede. Hello. Homano so ha madwene o. Tin foi. Homano ha adwene. Hello. Baby afrefre udin. Ani. Hello. What me kan? Hello. Yentio. Me say. Enka me de enko ma na spona waterfall. O de dia na eba. We wo tomato sakese na montu masuka ho. No okay, ye fa number no ye bedi hu komo. Number na me ko awu ntimi nante. Ajo, you kafra. Me ko awu. Wa wikiri ntimi ko bia ati ko ba. Na ko ba fa. Why? Mate oba kunafo enso ono so obesan ayado ye. Tomato sakese. Ena want myself Falcama. Okay, you be fro. Why? Hello. Oh. Sompa chedi o. Orofo fa ho jimbi wate. Na esania manie bi a ebeto kwa so no. Nam saa je ye nti no. Na Nyankopon agiwa firi saa musuo ene esanim. Afi no be kona wie ya ne se o. Mfidie pii ena yesunsunsunsumu. So obetimi ahwiri atra. Enam Sompa chedi so. Na Nyankopon ayiwa firim na nyoma konkai dia ma ho. Hello. Oh. Hello. Humano ha dwene. Hello. Good evening. Majo so. Sompa chedi explain. Ai. This may be a dance sector. Yentio. Last year, the you na kwambe so ene fabu awo. Dia be na ma wada. Last year no.
last year I made the big picture of the same and the buy. 135 million. Oh, come on. Okay. Okay. Ni afidie na wama emu pi efrise. Hello. 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 Baby afrefre udin katachi. Oh. Man. Omuno sompa chade. Oforisuo on say enwe ya ofre ya na ochese benenza ha ni. Na asem no wakasa. Na ye. On say edru mebi anyame ye bi ma wa. Was oye special ambroba. On say edru mebi wo ya na nipa bi nte papa ya se. Na nyankopon enoma bi se na nyame ya na wo pe. So nti we no edi adanse se omo frɛ ye omo di adanse ye nko obi afie. Debi. Nimum de nyame aya ma omo no mo ka. Nti wo to de na wo ye. Dru mebi anyame nim nyanka no enye ye na ika se nkura ne ye free tete da ho na nyankopon de san nkura na fa so se yenhwɛ de nipa a nso be ya bo omo ne yehu nyame ani munyam Ti. na yenwa ba bi nso frɛ wo se ne de ne esua ma homtina eno nso na efe ade nyame pɛ no se yenwa ne bafu no ka ma sikafo bi o o ka sikafo a nyame ahyira wo mo nsɛm adɔ ɛna o ka sa asɛm ne kyerɛ wo mo edi memenu mienu ye ni bi ne de ba no nyame kura nani aso chen woni bi na sabe wakuta size kana de ba kwaku bafuru de obi edua abo asere wo so obebe kese no amini bu eno ti se okura 50 eno ne ubafu no so no sika no to ubafu no etu bon paye papa bi guso na Sunday kukuro eti eno no man nipa bebre ho a omu fere se ye we amedi koi eso da bi onim so amono me ye nipa bi asemekọ asode a na se bia ye bo afode ne okeke sika kese na memenko aduru nketua mu no me me kese na befere makoto unso bi ho no a ye kan sika bafu no de koto mu no wo behwe na no medi akire Oforisuo ha ye kwa ho wo be na no medi nanso wo de na ekuta keterese no kwen no na faso wo so eno ti we ne ye kan Oforisuo duru mebi na konyankafo fi a wo hwe nkura bia ya na emu omobo because nipa na wo fa pepa te sa dwumadie ne tete se obetete nkwala no Oforisuo ya na eduru mebi onkonya ko be ye nkura so omo ye furuba nanso woni bi ti ye ne nipa ya na omo frefre ya ye ne ye bo hu de ye ne na ye se de ye so masene na nkura no so ho to omo blonyen. Hello baby afrefre udin. Hello What men kan baby afrefre udin. Hello What men kan oba pa. Yes Yenti o. But o man ni Oforisuo Aboagye ni o man hene wapon anopa kofie. Aberwatia. Oforisuo bema bra na oba kunafo no ye de kruwa na sebo asi ho a ye gigi sika na ye de aboa sebe ye adwuma bekoso no obia to ne bottom but Yesu Kristo wanfre obia so oba kunafo no ene wo frɛ no wo se ne de no de wone hu nyina na wayi no ye nua ba na ofrɛ na wo se ne de ni suane mpacho eye wakoma mu nim se de owa no enti ma ne nya keto ama wona wani so ye keto ama bata awurade ani so no wayi kese fi se de owo nyina no ena wo de eba ne nti no keto bia nsa afa de owo donsem ena wo de ma yese fa kakra bia kita wo ne bra wo de no fi se so no bi nso de ne de ebe so fo so koma me Hello Ojina so Hello baby afrefre udin. Amba so we de to abo mo bi. So hello Yeti opa. we de mo bi na 2050 dia ma. Yo nyame nhyira na empire abogu su nyina no Nyankopon enyi wabusade emfa em. Edini Franka Palo na bai. Ajo Edidi na ase Franka Sari. Ato me ti se ni 50. Wo di na de Franka Sari no.
Bata. Okay. Now Sunday you know quarter 1 media na Blessed Foster. Bata 1 media. No okay, you better say. Ajo. Yo. E dey come yemu yasheme. Hello. Hello. I want to acronym to aboni di. Asem also ofrefri na hini. Me mom krom so di. Ai na wo ya. Okay, otetetu ba for there your boy ntaba mu aberewati anu nse ma menti. So medemano esi na makachi obi said ye kita wo bia no mpacho yampo wa ha wode ani sa no bi de no so esha wade ba no na e ka bomo ye teteatea we no e na e bo e 20 no wode kakra ba na obi nso de kakra ba aberewati yanso ye de beba Asem Mpe Nipa dwumadie bia ebeyi ne de e de aboa wa fa ma ne metena ase no so for wo preachi muntua tight ono so a muntua tight no enti e be hwom na samwa me na me yo ba o na epanya woda ya no enti oye ne de ne ready na wapia mase ani mu na mede ani mu na yetimi ete kono Oforisuo so ato aso ofoso kona me fama no nsini enko okay Sompa chade no kokoa mu ade wa na ode ye okra ho adwuma na so ma me ewu na so wada sese wa umu afodie bi na se wabo no me be kan anti no obompa ye gusu a mu ba muni e betwetwe ne edi wachi fa de bra kokoa mu ade wa hwe ma kunafuo yi ene nkodai na so so be twantra ano se ko ye kusui na afia so ne ntinkure be hwa ma Kofoso ma me fama no nsina ya fa Boris ana me busemti donkrunche mu edunso na o se de ohunu mobroni mobro no o de fem awurade na de o de ama no obehye no anemu enti ye give na na se ya doye kakra na ye e de aboa wo mu ni bienyanka e na afenso akunafo ani nwisia no ye de fem awurade ase ye de bo awurade besia obehye ya anemu na eba nso so a ebebo homo nti no e ma yenye ya adwensase ye de amanipa na so bi ho akere no e na ye boa no ye bokwan e de ato ho bambo kwan eniema ahodo ye pese ba ya blabo ma ye nipa no na bisa ne ko ye nchiri maso no ye bo ho kwan e de ato ho nti no obi afa bi mrase be ya ye nyina na ebetimi aboa ma bibia kosofo so be ma 24th November your birthday adano me so me nko nwisi fie nko ye yi me de dem de bedim birthday ni nyina no last year na me kuma ponche pacho me nkuma ponche me de beto ade de aba se sika no so ana me de aba me so mpa che de men 24 okay until last year no ewiase de me nwa ba me no net ya nyame a kire wo kwaban mu nti sese no wo de Sompa de ne beba aponche de so bekum anu de Oforisuo oyifiri monye ye senko de wo be kwa na nke anu ahura na yete ada bi birthday me pacho me do be pia ko Lancaster yenye ni di wa aha yenye ni di pacho nyame peja me ye ko ni aja pacho me ni di wa ba ya fan sai kokosa chimu wa ni di wa ha me se ye be ko Lancaster yo mate menya sponsor ni Lancaster na we hin o di tiru ayo mate menya sponsor anti pacho me de aponche de ne be ba me de no na obi a sponsor me Oforisuo ye kan so my dream bibi okay my dream bibi insurance enye ye ne yeje insurance okay omun kamum ni mfa bi o me support ni mfa bi nkomanko afrase no asode ne ekuaku ahodo hwe kumase a eku ewo ha enye kukitu wo ye bebo mudi kamonyina mo chidom ni ehwe na makunafo yi ene nkodai kebe ye fe impokra se ye kokra na nka kuofuo bi be kan ho na nka de ni anka kebe ye fe okay nunti kuo bi a de beba bia no se wo ho se ebi kura no ye bo adwuma ho dawuru de ma wo ye bebo na ye fe efri se afriwe Sompa achede no wo se ebi timfie mienu no nyina nunti na efiti last week no
Asem Mpe Nipa ibum ya kan wa hye mo sha tete tu ba fo ba boye ntaba mu na na asem chechire nche bi de da pronso no ano de ne pa ye nam soro ye sai enam fom ye ko computer so dwedie emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beast Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beast Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beast Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beast Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beast Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beast Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
church ya prepare ya to ya pronso da no ya wada semosifia ha o asemosi o bema ya asemu orofo na asem na no odin na so no nyame be kire ni tumi kadachie memo akwaba ya Yaw Penny bibia bokode nkopano bia bokode dey say Peter Ofori free hin na bae Asokwa Junction asokwa wakosam ne say ade abeda Sompa Asem Nipa se ni betumi aboa wo we de boko me say abranti wato no mi wona meyere enam kwambone bi so ana yakopon yi ne so klata kwambone sesei wona twempena dan na wote so ne twempena ana wa na de wani kotua wisi ahwene santam ne ko hui mate sa asem ne pen ema ebisa meyere ema ka chem se enye no kure ema no kwa ka che papa yi ema papa yi ba me hono mu e wo fie ebisa me e ka se obi a onim se meyere no a osane ne nua kula tra pen de ontimi nye saade no and I'm so okay mate na so se na eye no kure so no yire ni wo bibi so me yire no e wo bibi ye a me yire na atu no mutuo aka ni pen o yire na kwa kire wo se eyampa nti afana de wo bia no obeka hwana bo wa mane o me de obi a mama mane ba mia na me hwese bia first papa ba efi ono mo na na me de mani to fom se me hwe o magodim ahwese bibi wo mu ana se bibi anim timi de so to fom no kra wo no apie oluwa ni to fom na kwa be na ofa so a wo de che wo mu o me de fanse be na otwemi nu atwam ku ada no me kwa adwuma enti me yere ye se obekwa achima enti me kudu nyuma me frɛ ne se me ba fie na adwum hyɛ da nyɛ de enti bo be 11 na me gyan kwa se me faka me frɛ na onfa enti me du fie me frɛ na onfa enti bo be 3 na frɛ me na me se no wai ana so kwa achima wo hwere mu ase wone ste be frɛ na ajala na mo fa so kwa hwɛ bo ne bi ana me se okay enti oba me bufu ye se me de me nyini oboa enti man kasa no fi kwada na akosi ne kwasi da eno oto am odwumam e ba me master ho no mo e de beto me master ni me se se ofa ba chi nti no me so ra me kasa na ho me so ra me kwa odwuma na me de nkura nsika ide ato na me ka cha me master se sisi aso ye adwuma ntimi nya ho ni nkomo nti no o ma ne nkora de chenju ada omla na de ehu bia no yenka tare chenju ada no ba ye na me master frɛ no ene me se kwotara ase nti etrase na me master busa na kwa so bo na mane na master to mame ana me se me de da me master me ka kire wo na se me de asembie no ho na egbomu no onim so ko ba bia onka no kura nkire wo na yemfa yi antuye me master do be ka bia metie na me de nipa na mate se no ne ko ehye wo no eye se nipa ye fe na asumesi nti me ka sa master se o de mimpia bonten na onni ni nkomo na me pie nti be si madunum na o ma me wife no be frɛ me se me mla me koy na me master ka chem se yampa nipa na me buo ni din kire no waje atum se one no atwempena one nada ti oyire eka no kure kire wo master kire me master anim pim se ne mpra no ana one nada ba akopɛ ana ne mpra wo dia ka chem se one na hia ba akopɛ na so me se producer fair no ne ye one din komo no waje tum se mienu na no waso se bi o ka chere me se bi ase ya sibia na makoma aba no ebia na me ni bibi enti no ka chere me se ba akopɛ no anti producer ne di nkomo no oyire gitum se mienu na se ne mienu dia na ne aye ne de se ba akopɛ kura no wafa no dia na no dia kura dia yin kan kwa bi so ye mistake yo na se mienu dia na je se plural ba ko na ye singular sana brofocus no beka no eno ti se mienu dia na kwa bi so no eya asem eno ti oyire gitum no apa wa chew wonde apa ma chew me master kula die mu pa chew e ma opa wa chew no wanfa bibia mpata o wonde ma kusua na me master ka se wonye de wonfa mpata me to de kusua na ma o wonfa ma me ba me so ma na ngo ho
ene se kwa bi so nyi mfiri wakoma mu o makoma mu de menini ho adwen bia bia mu de ekoma asa no teye no eye okra ya pa ye me kra ya because sibia ne man we tie pa na asema metie na san ba mu no na eye me nwanwa ko obi onim menimu yere onim me yere onim me ma yet udu muto na me fie anim 24/7 e ba ye fie bedidi beto aduane die bibia cause it will be crack asem crack me meet me mponyindi se obi tima yesa ba se na adwon bone a shiri trimuma so ba fie yana ya adwon pa no de ba o yire no waye ne ho ade ma ye ne ho ade a me ye ne ho ade mbapa yo tiwo no mu ejina mu bi ene ye me ye ne ho ade ma na busuafo katachi akoba asa no adwenbone ba otrim yese obedi oba na wu ana ande be me trim pa na so me ba ha ojo makoma se ma me nko na ade chian hwe bibia ne firi ono mu no bibia firi me mu e wo me yele ho adwenbone ba wo ye wa adwen so be ndai o ene de me adwen se ke medi na wu so me sade be ne tu me nkwala no se si woni ho no mu a obi antimi hwe nkra se de ono awo na ade no ti ma forget bibia efri sa abre no a ogitu mu no ohu yire no a de na ya na ba otrim o sa atwans wona ade me hu ne bia na me buofu ba si ade me hu na me mfa bibia enhye me mu biem o de ne mfom so ache no na efri ho no o ne nada o se de me amedea anti wa betimi ayusu ba obi bedi bidi a wenye chimpe ho da bi ye chimpe so ba mai ne ho ade ade a wonim de a wonim so hyeka wade wonim oyere wonim oyere ufira no bayam fufu machine oyere no producer wa huni photo ko ma ya na kwa kunna bi na wo ka no mo ya no ma yesuntudua ne to soso kakra na ono ho fe o hwehwe nsentia tie se de ode ne form so wa fa wade so ache nyehwe tro no kura ase so koto so bi daire so na so pe wade a wa fa no kama ate machumate ya mi shira usa akwa no so okay enkomo no every here corner no be dene sanse abrantia wonne oba no kodi agobone no ono so ewufie ha obetu no mutu ede be na koba ya de na si wo sekire jamase ama atwene ana be men odada oba no ana so oba no sunsuo no ebe ma tenten gram no ene okope no ana ye kone ye ne azigbilibo sonkalu kagoka togbe ahabai keke yene no enko twetwe komo simadu so emra se togbe ahabai keke owo afijase akwantempo so na kura ye frɛ no bomfa uduru bomfa wa usu besi ewo hospital junction ho na uduru bomfa hospital junction ho na ofre togbe ahabai keka ne nkoda no ebeba be fa wa ko se sunsumu asem orofo duru ba bia woton ayento duru ba bia wotumi se wiase ne ya ditimhia duru ba bia wotumi se abraboni mu ayetempa eye togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin na orofo bi ka togbe ahaban keke nya afei no ba o maimu togbe ahaban keke ba Ghana memha no wadi 30+ years ewa ha na hwemoa wodi abo manfo omatumi agina wona so no enya asem keto akora esusu nwuma na ede be na hawo abrabom eye togbe haban keke haban enkoa wono ntwa akoko ntwa mogya bi eye haban esusu mu asem eno togbe haban keke se totuo etwere wo dem ansa na ntokwa aba saa na asem no eye mede papa bibia bokọ de oh mechiamo mechiamo hoti sen kama pa wo ho aye fe soso ho fe de do pamontade no ode mane to ho kama ho fe de me bana yana opam de hyewo okosuku kakra no si onto asobio obe pamade ke yana opam de ko Senegal ni baby dia okay ti mechiamo bebre ni ajumapa omoaye ama Ghana aban apenifo na nanomu nti yakupon be hyira so ene de moye bia no na
ebe Nyankopɔn bɛfa mo so ɛna ɔmbɛtumi aboa anipa bebre ana mo kana sɛn ɛyɛ na ɛsa nti no mɛkyia wo mo bebre ɛne adwuma pa mo yɛ meso nkrɔfo otimika akyɛ kakra okay ya ni togbu ahaba keke ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ no ɔdɔfo ginamba no ansa odi ginamba no na nsɛn na amanfo busa namba no papa ɛno nti no yenye namba no na afei yentoa yenkɔmɔ twetwe ne so efiri sɛ togbu namba no ɛno no ano didi dwuma 0244 0244 48 47 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 we togbe ahaban keke ne ma two friend na wasini nyina ye WhatsApp eno nti no utwa wonsa bunkum no a na wo maame din wo papa din ani senti a pese tokwe bua wo no na waka ade agu voice note no so eno nti no wo di gusu na wonhwe ekura no amanimu so empepa no me pese mu no obekenkai ade amadwuma togwe gu ni so no enya asem keto akura togwe aso ye tesei ya guso kakra isa se anipa de awiyase ayewe anipa opese ne humbeto no bia no eno susu banso a ye to begyina so na ne hu etometo mu nti de ya na ganafo ohwehwe ne se omo fi se togwe aman keke ya na metumi ye magic ni se ye fa sikan e dani blade me so be yes ade no ohu me sei eya me yadwuma me bobra ache me yesikadro nso me nimu ye me yellow to number dry pocket me nimu ye so nti no me menimu sei Yakopon de emba obi kwa nti wuti asase we so na se adibone bi ndi wechi a na ubobra obetumi akọ nimu adibone bi be di wechi kura na se odi ohu ade kan ane apenifuo bi ho a wasetam no ebetumi akoyie ade a etumi buaye ena yetumi nya oba bebre a yetumi ware no eno na ye forget me ni mo se eno de wati ne din da de mate ebe wi ase ache kakra ntino se forget de ya na o se tam na ye de ye start ware oba sebi oba nsheda ndosu sa sede unam na ohia bebre sa no omo nsheda enye komo ntino ohode ekire ye bekasa afa ho medi ye frame togbe ahaban keke azibrigbo sonkalu kagoka nde wa utie togbe ahaban keke wa uhumeda no foso abie waso na watie isan se anyama etomi koso afa nipa ho ewa wo yase no bebre ho a efri yankasa bebre ho a efri yankasa anyama bebre ho a ye de hyebeifo ntinu nkobo a ye betumi adin de no bie waso na wade tie utie a na se umfa de yehwinde a fa hye wo bage mo ana se wo drop mo ana se fa hye wo baabi da ache na se wo kofa wo besua nyansa afri mo medase togwe enyoma bi hwehwe maso kakra sanse ewiase no se de na wo kan no ade bi wo ha ya ne firi wu nipa no a empempi no ya ne enyoma bebre wan ye de sha baifo ebi wo so abaifo no ya na nye wo mu o enti akoba ne sa no a ya na ese wo ankasa wo bo ho ban ana se kwan be na obefa so yes oba ohwemi ayombrei ebia wo Ghana ebia wo kwantuo mu yiwaso de tie nkoboyi bema ohwemi ayombrei yiwaso adetie enhia onde ebehia wachina isan se ye ba wiase no ye bie ye ni a ye hu ye maame ena ye maame nso so ba be kire ye se ye papa ne ubie we ni a ubehu wo maame ena maame nso so be kire se we ena ye wo papa nso ye wani papi ewa wiase a nde odidi a
onkai ni papa odidi a onkai ni maame anipa bi wo ho a ni maame afrimu nti osie ni maame o cemetery no be 5 years 10 years 15 years ne onfa ni nan adesi ho da se oho amana no ti sen baabi a mesie mi maame no so ti sen so ahu nso ade atia wo didi wonu yire ni wo ba ena wasie wo maame no ekoye ti se atade a wato ahye a watiti wo di twatwene yemfa dipa di twatwene saa nti no wo maame frimu na se wo sie no na se ewo mu akọ baabi a ya na wotubi kosie no ebia na se mana no foto aba ho na nsuo to a nsuo tumi gyina saa mana no mu a etumi feti wo a wo ye ni ba e wasase we so a ebetumi afeti adwuma a wo ye ebetumi afeti wakasa wasetrambo ebetumi afeti wakasa ohu anyama bebre ebia na se ye wo papa na se wa free mu a baabi a yesie no wonu ewo mu akọ so ahu na chese na wa hwese de oho no so tie nde wo ko cemetery a anipa pi wo ho a baabi a yesie ni maame wo kura no otumi hu so ahu nti no emana sebi maame no wo papa anase wo maame ofri mu a oduru ho a na oguso bu konta no na chese baabi a wo tu amana no a wo sie no no oho ena eba be ye ne ndan a ebe dem okọ baabi na se oba oho na obeba be hye nso no oba ni na no na nsuo to ni na no nsuo gyiramo akan yewu a ebeti sen amawo nti no emana nkrofo bebre ewo ho a ogu aware ama oba bebre ogu aware so ama bema bebre wa mana bema bebre ho a mo adwuma sei ye kasai obi ho a na ni papa ti ase na se ni mami ti ase a on fa de yehwi okay obi ho a oba wu yase no omba betu ni papa nti ni papa nua ena etiti no obi ho a oba wu yase no omba betu ni maami nti ni maami nua ena etiti no nti ni maami ni nua no afrimu a yesie no enye ni maami ankasa nti no ano no se eye nu aba masie ano no yenye ni sa nti emana sebi anipa de yesie no wi a afina ni sunsun no ni hwaye din nti se boni a wuye amano se de won kae no se de ukoto bibi di bre anipa no beda wase na weni age no sa pepepe na anipa frimu a etumi tie togo na nti no ye kasai ye wo busua bi wo ho a sebi anipa na frimu a mokosie no enye wo papa enye wo maame enye wo papa nua nso no nebo so eye busuafo apeni nti wasie no mwasie no wie no obi ha ebia na onisika obi ho a oniba nti do oniba no oyiba yasie no nuanu no obi anko bio ne ade debi nti sebi awiase a yewoyi anyama bebre tumi feti anipa nti no wo a wotie togbe hamban keke no sebi beifo no omu papa omu nibi omu maame nso ni ho nti no bibi ha nipa ye de beifo se ebeyi asofofo no so ka se ebeyi obi so ka se ebeyi sebi wo akasa wo ba ofrimu na se yesie no ano no na ye nkai nso enye fe so ati de meka no nti mesrete fo ni na se saa anyama no otumi sei nkrofo omu ni ho adwuma papa bisa se adenti na medisan ko bo we bae beye 2 weeks ni ena ye kom beifo no omu meeting ewo ajasika ena ukobi yes mi mekobi nti ena kwanya papa bi kwanya ofaso a ena otumi ha boy no na mebisa no se boy no dien ena oyamawo ena osi ni maami wuye no ena osie no sebi onko hobi nti no amana no wa sei nsuo to na ogyina mo nti ohona otumi nya kwan ena otumi nya kwan ewo boy no hu a opese obetumi ede akono on say apenifo ka say bibi be hawa ebe free bibi ebe fa bibi so
asana obetumi aba be hawo nti meseti fo ni na se sebi enche bia ye bedi brunya nti brunya na ebetumi adi ni na no ye bompa ye se bibia be yi nso no enye bibia obetumi adi unyansa adi ye no ye mfa paibo adi ye ti meseti fo ni na se sebi awiyase ayowo edu Friday bia dia busua bia ewo ho a omutumi ye den omutumi ya yi nti wo a wo maame afrimu wo papa afrimu anase wo papa nua anase wo maame nua anase abusua pani bi afrimu no eya mu nkohwe enye mobo beebi a wo maame afrimu a ukosie no beebi a wo papa afrimu a ukosie no wo papa nua afrimu ukosie no oho no soso wo su be kohobi daachi a wo su be kohobi nti ye nrefi enu ene tumi feti anyama bebre afa bema ho e wasase so afa oba ho e wa wiase na mo ase togo obi beka se nipa de ka u anakuwa wu na o de sa no obi beka no obi beka se we de ne saman kura so ni wiase de na obi awu na wankwa ankosra no a betumi amwa brabo aye basa debi se mi say mi grandfather wawu ena yesie no etoda bi ena mi papa kasa okay koni ho na bibia ohia bia no kobisa no mi ya mesi yenka no kore me ko ho no na ahoho bebre e woni nchen me hu because ye sidan ena ye sie no e wo mu ye bebie puno no na me hu se krofo bebre tase e wo ho mu tase ho kora be 20 ena me tum ena me ba be bo mi papa man se krofo do so ho ena she ebia na se ahohofo bia ba ne ho ena mu ye meeting bibi wa wiase wo bibi wa wiase papa bibi ni ya wiase anka ye da ye ntopro nti ye ya nipa no ya so ye din nti ye pese ti se bibi be sia sana e be sori ti se bibi be sia sana be sori last week mami bi opa mi ho nti no ye checking asetram no ye hu se no ni nua na odi ni chi no ye sie no 10 years ne amana no abu nsuo no gira mo nti no enu na mame no asole a na opese obekunu ni nua na nkasa nso aka ho enu so ombra ho bi nti no makache ne se ye de betumi aye bibia ma wo de ko na bebia ye sie wo sisa no wo no sebi ko siesi ho kamadia ohuma eden ebeto simple ti mechia tiefu bia se sebi togbe hamban keke no sebi utumi mba mi hokrapo famadamfo ewo WhatsApp famadamfo ewo TikTok famadamfo ewo baby a me no ye betumi ananti ye betchire o secret kona na betumi afaso a wo betumi anya sika ewo yese no ye betchire me do ase okay omna samwa for sure bema dedi kan che ya tifo te se de togo abakeke kan for sure on se wiase no de togo kan adwen no bebe wo yo bi a wo te de wo pese o che na se a wiase na ho sa akwa ofoshu obi obeka se wiase da ho sa akwa no ofoshu ade a spirit hu no ye ne ye hu enu nti da bia me kasa ase mo se wo behwe no obi wo wiase ne no ma bi o ye bia na ginsem age agu o se Ghana sana meka no Ghana ya ho se me de me nko a me de ba obi wo ha ne ma me nwua kra na e de hwe no e ma ne nya ba bi siye batako wie se enne ye won krofo bi o maame bre o mo breye ehwe nkola yi na maame wuye eya ko be mfie me fanse 20 years ni baby esie ni maame kra no o mo fafra wa nkoto no so da ofaso oni de nti abrofo o mo koso abrofo believe sa no ma no oh yes no mo believe ade bia o gidi bia hwe ye adwuma eti se wa hwa ye nwanum mo abrocha na de ye ni ehu so kwa abrocha sie yi a obi wo ho ye sie ne maame ana ne papa na ne nana bi ana ne maame nwia bi ofoso obekọ no ne wa to flower ne wa so candle no de sin na no de flower na to so obetima tran wa bompa ya kanoma sebe nipa ne tiase o yema no ayi na yesa no ko ni believe no ampa so obekọ yema no ye ne ha de animu an se menam tintan chechire me hey in the name of Jesus enso ade che wakobo mpa yo no de ahye baifo o de ahye baifo tafra fan na ho no okekam but ye musa se o maame na ukosie ne nna no edumba bi ofo so ye kosi obi na ko na so a ukosie ya obi na
asenso obeka se woni abusu obeka se woni ma yes na enna no abubu na nsuo nwunugu ma no na togo aba keke kyerese enye bibia na sebe eye bayie enti nipa bi o sa no ma wo nipa bi wadi wo munya na wo munim ene to anante wonya asem no pomasi bre titogo asem a wo ka kyerese enka achi wo ho na no ma bi sei usika bi ehye umewu sabi abusua bi mo ewu nko atoto aso saa wo be kom no na de wogi fie o si ho a ma fie o ye fie no owu ye yekosie de besi nne obi ansi wo emfa flower kran koto ne na so omagya ne wura ni ofoso na nse me ko me krom dwaso na me ko yekosie me ma me ye to ne na so kama na che na me ko ho na me se no kama kuma se me nkonkon me ma me na so ofoso nyame ni kure me ko ye no gya na me so na me ma me na so afu etina obi so ye obi na ho na saa nipa no na to me ma me na do na loke me ko to na si yo no o ye obi na ana me busa se na me ma me na na wai wo hwehwe o ma me na ho afu se dua bi kura bu atoso ofoso in fact me di areho dana na me pe obi ana me man sika no be dos no yi dua de friso ofoso osusu se me ma me se ne sama ne to a na ni nye se maye sa edwuma bia mu me emfa se nipa wu ani owu ni akosie no enti minini ni hwehwe ofoso na edi na obi timi ahie ne dofo bi ana ne hu nipa bi ne maame bi ne wasi dan ye de kakra ka ohu ne wonya no because maame ne tiase no won ne man ne ye nipa enti oda wona edubo se da bia no na sie ho afi bia so a no akoju no ato flowers no abompa maame still hu ye no unhira wo hira me no bia nipa pene sa obekọ asori dan mo akobon pai oni mu se pai bo fufu bi wo kona bi bo ohun ene de togo aba keke kan se check wa brabo check onoma bi enoma bi ase wa brabo me fies nye efie first na ye de na asesa maami bitimi wu wo fie se wan hwe na man kura ne yie na man sie na man krokro ne yie a ansa na maami ne wu achi ne fie wa ye den aye basa de ne pane nyina ko ade ko de togo kan sembi wo sesa akoda ye wo a wo maami ene da hospital na owo it first thing they ne kire ye maame no wo ba no woni wo be ma wo papa ne woni ho eti akora bi anim ne maame kire ne papa eti sakora ne nyini a kise ne maame na oma ne hu se wo papa ni ansa ne hu se wo papa agidie sane tie enu ti wiase no obi wo obi ni ni na wo maame obi ni ni na wo ni maame eti obi wo no ma na brabo enko yie ye togo pa akwakoshi no na brabo asei enoma bi enko yie efie bi wo ha wuwom enoma basa cheke ba nipa rafi e wo sa no ma no tie de akosha bayie ena me fie ha de ejanche bia na nipa wu ye musese do tu fie ofa pem na o ma fie o eko yie ma sabe mu amu fie o nyina no obi adi ye no makon emprado do se na makwasie ye korre okay ndi abesre ye togo eka no ye de number ntu dwa bomodin frɛ papa yi wo ha o ye adwuma anadwunyo ye adwuma enti ye hwɛ no for sure my personal number no 0244 50 32 WhatsApp also 0244 50 32 and now says 0244 48 47 0244 48 47 ye kasa se a ntino wonimu anyama ekoso a bra ababe fetogbe ambe okay fa madamfo wo sika dimichi unni sika nso a dimichi wakasa no obehia anyumonyam kese e wo togbe ambe keke madam wasi okay yane togbe ahaba keke azegbelegbo yakupon bua next week no na yeba yebetumi ababeka sika kokko no okay hu asem ena yeka bibia nso so wi a yesa ya protection o se protection bambo protection no eya na etumi dareti anipa ti se o se play no otua na nkrofo fufuru so shefum na otumi dareti se faha
faha ohonye faha sana protection no tie okay tie ya na nipa bi wo na o mu tie ase ti mesreti for ni na se to gbe amen keke mu ti me katam bia no obi a endi mechi sebi protection no enche bia ebeto aba e wo Ghana nti aba na ebetumi ato Ghana no nkrofo bebre a plan se o mbeto atuo nso no wo protection na anipa no kra na atuo no kra kita no se okay obetumi atuo tuo no no ankasa be hrefi ni ho se okita tuo medasi okay yani togo haba keke azigblibo ena twetwe nkomo no ose bra bebo ho ban etititia bambo no ehu ehia ena se wo sika kokko soso a eno so obetumi aye ho adwuma ama ye ba beto aba o togo se bra bebo ho ban na ye tutu kura togo haba keke nyaze ngito togo se fanadamfo kekere yakwa yanim ten ena yehwe abrantia wose obi akofa na yire ena ofiri asokwa junction eba ye no na asema wo kanyina ne se na yire no de ode nemfom so ache no na abrantia no hunu a na ese odi ne ho fe ohuru no producer we omefre ababa wa ne mame ansa na yebe abrantia no betwetwe nkomo no yenko na ye ne ababa wa no enko twetwe enkomo eba ne sen na ye dai ene ko baye ya asemu ababa wa bi se we die ke mita eboho na ne kubi kudi ba kwa na ka ye dai na nsoso woso wa ye ne yire ne ho ade yo no nko ana ne dia yenko ne ababa wa no nko twetwe nkomo ogina so hello obapa otime ka me mo adwo eba Asem Mpe Nipa dwumadie so hello otime ka me mo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so maka me jamba bi yo apa me jamba bi okay producer osu ogina baby osu ogina baby na ye ne no enko twetwe nkombo miso drink no bi ewo dwa so ababa wa okay Mama, your friend will say. But so many ago. Your friend will say. Adwa, ukunu na bebo kwadu na kwadu a wobo kire se. Wono de wawade wayo ho ade. Na oba de yenya yo ho ade pe. Wajapade no ukunu nku ani timi bi so. Na nasmo kanyina ne se obi so akwa eno akwa ya asem foforo. Eye den ne ba ne sei asem awukuru kan twanto so anase eye asempa bata ya asempa eye dai baso me sate before na se na me wo before na me koya mo mara bia fa no IGP ni and I'm here to make machine again. A born and not was so certain. Then I'm a machine, and I'm a office. If I do loan, and I'm a default machine. If you care about not to make sure I use a camera. The fact that I'm going to be more hard in just for mobile now. In some more, I'm for now, and baby, I wouldn't come to say. I'm not a so. Or that boy, no make you alone. Oh, 15 the number I'm a 6 phone. I'm going to work. And what kind of idea am I? I don't know, some in the bra on the tip and a net. Your count, I'm going to say, dear, the barrel meeting in the media, many not in the media or one. Miss I say, and Miss I say, a me one that may a man that answer. They do time the night. Mentally, say, insurance. I'm about because I didn't do not mean I say, I don't so. Yeah, not the main person, my agency. I'm not that I couldn't any other son. I want to see that after a very phone, Daniel won't you go and that? And see, I am all I'm eating Gobabwa. Nanka, mammy, you did that particular one. I come my answer and my task and my.
I'm not doing any 1.5 seven from my own part in the Brenham the man. I don't decide in the Bremen, not 7 from between them. May I had an answer? It is I'm a mayor. Now I imagine after meaning the right in it. Imagine after. And on the other side, yeah. Come on, or so be area. Many Panama go to a battle or for Damo to be done. And the Panama 14 million. And the middle make it. And I'm a quiet. And the middle fire or the room my side of throne. In the corner, no be. But what? Mammy Ethiopia. I'll say, or the room my throne. The middle of no done quite a corner of great place in the corner. A mammy by inside us. Send your descendant motion and the look of one up by Asem. Now you couldn't pump out your mammy. And do some mammy door. I didn't be any to some in a black and I didn't be any. And to look me right, me or be upon my mammy do on me now. Number the honors no end in your man. Or not, or end at night, number from your man or one. Number no day, a good and some. I know the time. Oh, the poor a guy on them. The people of Bano swimming moon. No matter did I have to send you. I don't know who be. My name is Basabi. I know let me die. Let me die and I'm in the bed. The bed fear not the tree. What I feel me there and come in some. Now I feel like it's kind of go to the scan of my mea. Didn't use this scanner. I just want yet sacrifice a good scanner to answer. I don't know to me this scanner, mammy. I'll come out a quick for him to work. It's never making no air to sacrifice and lazy. The quite the same to not I didn't know and some not ordinance also. As I know, there are not what to say. Why didn't you who be? I know I can't down, I die, I know mammy. Don't see more, no one. And you fresh bottom, you know. I know the mamma sent me on corner. Or you that is kind of crown. Or you free baby or your sacrifice in the now, when a man can't tell you so on a mother, Mamma can't be answered on a mother. Yes, I can catch you on the catch will be. Now you know someone on your motor, but Mamma, I'm another do never can any coon washing. Come on, Madame John, so it's canon, sir. One first can I, mammy. Yes, I know what's on a madam. On a madam, you know. Na o catch there was say or pew, and now was say or pay. And now so say, I didn't know the year was some net a Danny Wagner. But I'm to Ukraine, once in a pay. I know the beyond some sort of Mr. Many years to not say on him. I so behind him, so many at or when him, I didn't know your reality. And you know, my man can't do Benon India. I did not say so. Because I'm the coffee campana, I ever said. And also deep with information, no, can't ask them now. Next time you think I mean, can't tell me to back or catch me to some car. Obama, then you more tell about the community, put down cramming mammy with a pill. It's not because I didn't want to uncle to see him. And more get the Kunya, I want to be uncle, Indian son of about for nothing or banny bar. No one show most of them made tenor. And I didn't see some whole son, I mean, and the look. I didn't have me, Agatha. Na say mammy. Dear walk dear Abranti wa nyiro. One so I am about friend I want to buy an hour so many. Once I know I didn't start. Oh, this is. Oh, there are one Casanampono. I want to mean Yano, you want to mean cafe. Na eduru baby ana opes obi ekomwa na otua loni bi ma ono o ka kire wukuna onenete oni me dawie nana debi wukuna waye oho ade a obi anim se asokwa junction wukunu no o ye wa adwen se upesika no obo na mane me pade ya upesika dia kwa kotua wulu no obo wukunu na mane se ahokira bawo so. Oh, no, what you na unim se wukunu watua bi a ogusu a wotua na den obi foforo so eka se obabua wo a
also okoji sika na wakwama wakoto fran we mu but so the thing say one say nda me say me na me nya totoa na bia oni be ma bi ne se nipa no ye dia ne se nipa ni eni ye free a won nya jimba ni bi ma say e bia me sister ketu akunu wa ta peme ene de wa jinu ko so da ene de bia no be ka say wo sister kunu pa de una wo tinta na wa ye pani no wa ta to bi ni ho Oni abrantie no mwatena che kakra. But so daddy, me dan say yes I dey but me na ekọ nu mu ni ewulam. Ti a me metie ne say oni ne tena ekra afini. Oh David. Na wonim say enipa no wakọ no first one sabia ku sabia nya akọ wadiu. Ade kyenye na wo san frɛ wo a na wasa akọ na jeze kwa bisu na ya udana Daddy ya no se dukure ni sisade no wo de ma se bi o nka wo de enye se bia ya nka wo de ma yele metana hase na ni mo menya dai wo de bada ko wo se menya dai me se bi am bi afa nka wo yire ti ha na nka bia wo what a hefa but I say me yire te hefa nka wo yire Endi adiyam la ha na se giant na ni bono so a na ko fa de ni bi mu ni nsem but I say eti said ya wo kan de na che sa abrantie no otikuro mu na odidi amanfo yire no mu ana but I sana ni hono enye wo nko an ode ayew na emom ogusu a wo diko but I be de minim no kwa na te kwa sisi kwa mpo no wane ne kuno ntokwanto entokadi abom ntam na nipa na so oye yikaka wane ne sisi ya omun ka atam no kwa ana so bi ile sa enti wo seme ma meyire emra ho no de ade ne gu ni nsam ade ne besie batoze wo seme ma meyire mna so kwa janshin ho na onfa bibi ngu ni nsam se do de gu nsam no David na sa me ti se bia nko ti pro me ha ade asokwa na sa de emra ho a na se Enja uhuna no so ne pa o ire no ndi ni bonyi ano se mbia ega be ma me wo yela na se ni okuna na se mbia me mta o ndi ni nka hwe na chere se kwa bi so no o Yusuf for girls ya na me dia me gidi se no kwa se me ma me ba ko wa bo te se na me se me ntene nka ase o se ne bo se o bebo ame a o mo ame nka me godi ni kwa mponye ano ya se o be ma me di na nka ma na se ne be ya ma me na je ne be ba me nkwa ano so enti mi sisa saade ne na ebia o de ma me na me ye no a nto adi mi sika kola mpa mi sika wono usika se no agye so I just think that no se ba san kan ne o ri tia ayi na ma me ana o de mo 1.5% ko be ma me na adene aba me nkwa no so a obehwe me onya sure se wakachi oso obema 1005 titisika 50 million enti na uja wo ho ede ma no oh da ya no da be na bi tami ya sana mi medi mu da fa se mi ni atu ni ya be ma na ti ba na pete enti sama ka ko ya sa ya ka e musu na me bono enti mi di mi ya sa da mi de mi enti mi ya sa se mi ni obi David obi ni apa na matane na patena se obi ni atu na matane pene na patena mo da fra de se de dan pa so mi di mi ya sa na se mo ja fra kan de se wanya afra mo ja kire se abrantie woni ni nwua atwempena pen na ono so ene wada ekwa bi so no musu aba ewo abusuanim ewo kronim ana meka me mo pa de David mi nya sa da mi nya sa na ma ka ko sana aso David enti say no hospital na say baby ko di ma sen dia na bo so mo twa meka adoi 50 million na me ne koda maame da ti say no wanya nuhu bi ana batoke wanya nuhu bi ade a waye nyanka so de enya me pena da me de ye me ne koda for money sikanin ti o daddy ne de ensi da se ne many ablabon de sa obetimi a fight ya sem bia sikanin na me ko no me da area ya me sunu ko na no kwe oto me mo dia wo ho mediament ase ne se wafro ade di kai woni wada na dan wonu da ye no utie me da wonu da ye no ekwa bi so no seka ukọ enaka enuhu ba
wan fa sika na ma it was afro the second time no ekwa bi so no na ye wo de and I was called for the second time and I dey tin dey no ka kire obi mu I was called ni fie ho da me se nya me so ni kure ne ya so won ti min ka se de bi o and I won so won e no na se dron jo na wo ko se we ne se ne o ba pa na ka pa na ka o bra o do ba be ka ho akọ o do ba be ka ho akọ enemo o mala mfo mo ni mo isi ti se si e no wo peso o kire se wanse ope ono so wa anyere eti aduro no de ye wo no otimi ne oda ye wo ho bata ta na mo ne pa protocol na 15 million so wan fa ma na me simi ko se scanning ni ko da na wa ma ba kwa me ni atana e mu su die kase pa asante ma mble mu kula sika no so wan fa ma sika na da wan fa ma me o unto asa de 1.5 sen ka ba ma me ma me kula ahe me so no so ene su ko sa na hu mo se na me de so no enti akwa bi so wabu kwase ana wabu kwase temple no ni de ka ho o gu me se me de mi fo bi se de me nim asemisu na eba asa no ukuna ne te no wapata no bato ko pata no ukunu wapata no bato me ya yi mi pa na so de me sugu ni se nya se ba pa na me kwa kwa yesa me san pa ntame o de tame na ko ata so no so de betame nti maye we se ya ka te so nti de ko so san de obi ta na ono de ka bomba ya ma ka ono na yin na na fast do wa wa cha ma na ya sofo atwa fast amamu amoye bato se wo se sofo atwa fast amamu amoyo David me Sunday no ya boy sofo ma na ma wa bomba ya ma me nti Sunday obeye ndia ya kwa sorry na se fast di wa ha na o cha ma na ya ye let's say some bi wa metaka na fidie so say it's no about fasting and prayers ade bi wa nananom na ese bam eye musudie wa friend ni nwia pen na ono so ne wakoda ekwa bi mudi musuo kase aka kuro no mudi musuo kase aka abusua no na asem we ye kan na sa mufu say asem ketwa ya asem kase pa wa friend ni nwia me man no want to we yale na to hospital sa eno ti say ya hwe na nananom anyemu ade angugu nsamfa ma nananom samafo a ubonsu akwa wo ba ana ade ba kwa ya me ya na say da na me sunu kure ne wo Pentecost ya kan bo na me pio na me ta me wo dede wo o ga tem o mo fe no se den o e be jam drop me to say ni me friend no pa say me friend no ana me o da den na ko ni no na me da ni me sunu o na ko ti me den na me sunu kure no tare na fa ko se ko bo bi o me ma me na so enni mo ba ko kura enni mo ba ko mpuse enni mo ba ko mpuda wo na madana mo friend no no mo sa na ono wonka ntina mo fa ka tin sai nsa da de mo nto oda fam ahoma ti oda ko ai amu ohono mo ento mo dano mo amu ai ono ne pani fo mi ni bi kwa tin ono mo se sai on ta se mi tin na ni kunu me na mi ni kunu mi se mi ni kunu ni kunu ja na me ni kunu ne che ada ko sa de ni mo na wucham ni mo de dia for 24/7 ni mo na wucham e ko wo yere hono mo no mama wa dina se ka show mo say ai mimi ni kunu dai anso de wo chama ye sinyo ma ye aduane bom de ono enye ma ko ono na sin de me ye aduane a de woni tua na wonum say mimi ni kunu a de ntina o ka tem tema min kan tem kunu ta wo sin ne sin mimi ni kunu dai ampala o ye wa hene a wo tsako nya so ntima kalanta na wo ko ye no sa na tete wo say obi ni kunu kan po dai percent kan ampa se enga mimi ni kunu dai a nanga wa se che ni me bada nya na se o se asama no obi a ni uni atena na wo ya we se me ni uni atena no na ntini makato se nka ya mpam ko se me se me ni kuna gaya na ntinka da wa afete ni ma ba da be ko nsu ni ya we se me ni uni ana na atena so many years no ko mama mo adini we se da kache ai ni me se ni kuna gana ai dio to ade ntina fa me dio to su bi na me ko ya me so kwati ya me de wa hene ta me wa hene kasa ose dia na ya ode
Also, I'm more friends. I didn't know. Hey, one. I didn't tell me about the candy now. I think many friends. I don't know what I'm many friend. Say, or maybe you say, oh, maybe. And I'm, Namio, Nankopon. Or the other serious little bit on Tuna channel out of Moma from. Never show us I know so what's your day. Never show what we jump out to Menoso. And we see to some men a gang cut to tell him I'm in Bapuno. As someone of the chapter and throw out to Menoso. At the person I will come in more shade. The young couple no house, what a bull, so I didn't see who someone when himself, or the more couple from the yard, only a good chaff for, on Chini Pacasan and his man and Ramati. At the crowd, maybe I could have been more so chant at them. So I did not. So, but if I say, Nana, I am Papa Maya. My form, Alfred, now my chance was a minute, I'm saying you can minute night. At the point of coupon or hat on him say, the beyond is who can the one who be signed. Now, me a checker. So, may on tour me, you chop on the swan. Come 1 minute to me. So, on tour me, you chop on the come on. They say, no question or no, a queen to chance on who was saying, now coupon a hat of one. Now coupon or hat of one. 1 minute, come out a dankat to come with chance to say, a woman was signed. No more almost the castle is a woman blocker. The good thing I'm upon our house. So let the one show out of home and tell you when not a woman above from 1 year. With the wood tunnel. Means me in Kuntokadia. Oh. I don't know to Mrs. I don't know which one I did not. Oh, no, Mr. Maya. Now, my lady honor, we be trying to say, the missing you could have because which one will honor. Which one will honor? Oh, I didn't say Cassia and to a mobile dear or ma, and into the other day. One more I didn't say Cassia, and I want to be too much. I make a canal to me, minimum grass. And to a mobile dear or man, can be over there. All your friends are not sure, dear. All your friends are not sure, dear. Somehow, Kayano, done one more. Some company so we do many massimo and to say Danka to Samino. I mean, what Yaw Osei we do many mass now, which show Capata. Adwa. And now what they or no die, you know. If you sabre no ABC sa bra make say. Ayo cry yapana. That must and then I don't know about on my cousin said, you could put your mamma in so. You could put your papa on the tour. So the color go a market is so the chance to the enemy. So the color come coming out of a panel. Now, 50 died another thing. Ade. I did a Bonidio, Bianca to be 100% true. Bonidio from so open and I want kind of would be a credit to our family. Fine. Miss Ninko, me almost a minute by Mentally for the cousin and say, Babu Pacasam, the Bussam. Baku for being me and to sudden at the meeting. Many protested cry, my cousin born and located the Baku from being in me. A monsieur, and the men, all my son, I'm coming, never know. All my son, I'm a penny. When I know Crabbe so come, when he was no one after a malam, who will come and say, Sammy, let me can. Mamma, oh, my, what a man, Maka, let me go to my wife, Maka. What did you mean? And the Maka won't welcome me. What do you say? Mienu. Na say mienu no chire mu wo first one no how many rounds second one so ko say nya fan place. First day no ya ba akopɛ. E na ade chen ya so e. Ane so ba akopɛ. And two campo money nyina ye mienu. And 2 days is called to 4. O kan ba ko no ukunu sere ebeye yo empanifo no mema kra ase abadi eya na obi akwa yo yiri sei so wan so akoma mu a bedi ewu oba pa ebeda ase anwumere ni ukire mu wate baseyo ebeda ase Asem ababa one person odi sise enye nania papa edi bibi na ye no akoya Asem fufuru Mizo drink no bi wodwa so 5G miza no e wodwa so omanfo dodo no a na edi ho adanse se wode servo eyiase ene aponto ne abadinto no a ekopa wode akokɔ nam ka ho a
Courteous Marketing Agency were known at the Mizu, any 5G Mesa, or dear back Ghana Memha, or Manford Dono, ADH, or for Yankope Bintoy, a Bebo Yepa. Clinic of the moment here, 21st Connect, or for Ye Konya Kwaka Kutu Yadias, Yadia Bay, Siatica Yadiano, Esosia Faustri Monaco Kumna Kusu, Nas in Tim Yadia Siaticano, ye papa. Now 21st Connect Bayano, said you will see Assasa Yadia, we are Magana for who is our woman, and Yasem Ketuakura, or Simen Kanjo say, and yes, Yatica go, ya the Bibi Biada, or the Bibi Drube to us yet, what the amount, Yako 21st Connect what, but why you yepa. Laboratory scanning Fidia who will be on a catch it, and until 15 branches Ghana Memha, what 12 or the 2 Yadia say, Edia Magana for. Na baso body award Jina Bibi Memha troublesome po, a cobru Nikrum Grano, 21st Connect award award and Yasem Ketuakura, the Numa Pa Intino award no Tiana award. Kumasi Travel versus 1 year for radio in the Behon, Council Quarters Court Junction or Boasem, Dome Market, Pupuni Mantam Krupum and Crane, a whole edible 21st Connect, Suyan and Granza Tajima 21st Connect causing Yimini 0540311311 0540311311 3 bus center do Papa Bio Gasho 3 eco capsules Coco Master and I make come from the Amayan Coco Nasio Drubabia Transian watch out to Coco Napamato Uja na Muja Frimu by Coco Noa Ugadia Hunam Ayo and Coco Posaposa Wenisa or of what dear business will read in a new Coco and until do Papa met Toma and then you may a 3 eco capsules Coco Master and I make come from the amount over the counter for in a bit to Yako Coliniaka about Danny Heba Mr. Eba Happy Dunk Oko Anwako Tobi now the attempt for so Nanyoma Akon Kampa Coco Drew and then you may match on a 3 eco capsules Coco Master 0546 107 107 0546 107 107 ya kwantu seminar express group ye kwa kusunya de kwa wala tu asa bruni kuruma ko pesi kaka kraba express group na make come from the amount en kwankwanche bia ma ye kwa jusi ka be kazo fo busu abo kwa jim debi ye express group na make come for na me the amount ye kwa Canada ana US UK Australia hefa na wo kwa express group ntumi emfa wo onko 0249 0000448 0249 0000448 express group and I make come for na media amount Dank Natural Healthcare Complex or for yanko pechi number 2 wate Dank ba ye no enfie du nani nanim wa seda ahutofie moka no ninyuma pentia wasaya de tu yade ase na du papa no de be ma no tu yade na ase yanko Dank wo enem san yade nyina wo tu ase anwodwo yade stroke wo tu ase de be na de ko Dank wo wontumi emwa ema ho entumi enyire gina so ye ko Dank wo pechi number 2 ni City Life Hybrid School no na ebe ho osa obetu ase pa na wo de ama orofo se afon kwan ne ye ko Dank wo a ye frɛ wa homa we so 0244 017556 0244 017556 ana 0266593330 0266593330 ye ko Dank aso ye pechi number 2 ne ye ko ne kotu yade ase se wo pe wo fese na de udwuma opamango abrosa ni mu se wo pe wo fese dan ye muso pa na wo de udwuma ete se bank fo no sa da na babu muso papa se supermarket ya ebetumi abo apa orofo ye nkwai wonne enum hotel no na edi enhwani mu abrosa na sepe kwan da wa odi dwuma obetumi apake wo ka no opamango abrosa anim hwe eda na muso papa miankasa mde mani akwa hwe eno to orofo so pe so to dan ede dwuma ete se bank fo no akababu papa opamango abrosa anim 0542 465 365 0542 465 365 and 0244 375 611 0244 375 611 dan krakas ye pa open na de dudwuma beboa wi papa medika ka kire abomu amane sompa achede no aduru ho biemu Sompa achede na aduru ho biemu dofo yenyi bimu ama kunafo yenyi bimu anko danyankai no momfa enhwe mo hafa brunya bere ebeboa papa orofo last week nyina no na ye kire adoye ase se ti awo ya adoye nyankopon bebie pono biemu atoto de ama no we aduru ho sompa achede ye de ntoma mama kunafo akato madagya so ye fa mo no bimra ye fa anwamra tin tomatoes and anwumre adofo be say ai momra na momefa enfe pa orofo sika fam so dia momo number no ne good TV no so no 0598 559802 0598
559802 and 0241 272 990 0241 272 990. We are some patch there. Edi beba a Blazer Foster and I said Tarawan Media or for Yanko Nako be Emfa Mwapa. Wabo Heba and Medical Research Center Wofre. Wabo Heba or a quarter for our Ben Shumu. Now Wabo Heba Drubi or dear big Gasro no. What they Heba betters no. And on a Brunini Numbi or Coney years Odden. And them say yadia na etwas yes yadia no etwas ye what the prekasa pada be dwaso na prekasa pada ne mujawi ani me dropa immune booster dropa wodofo say yadia bi betumi afiri widie ni mpadia na nkwamwa no ho ye den padia prekasa pada no ebetumi aboa pa wodofo ado ato adumanu no wo yade bibre bia da yemfa nkoda wo mu emfidie orofo yenko obo heban medical research center na medical culture for say research no yodoso no heba bia yade ne wo na for the dro na kan pa na ho ato obo heban medical research center mo na se men kan jiro sa omoma no ene good tv no so frɛ wo na ene dokotafo no entwetwe nkomo ne kotu oyade ase and 10 0257 472506 0257 472506 obo heba and medical research center and I make come for wo at the amount or for yankoi na yenkotu yade ase kama pa kede yakwa kuyanim yanipten ena yehwe we ne Sompa Asem Mpe Nipa we ena santima Ghana manyina agia tumu no na sisi mapo menteme ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene pomasi bede ne yade ama obi akodu obi yire ayasem Mpeni force wafane bo he yasem Abrante no ofia yana betwetwe nkomo sesi yana makatanenem papa kremo memo akwa aba ejopeni ya mpasa wu ye kremoni bachai o da so fras mozremi bachai da so ya asode bachai asem Abrante ye kan wanu yie ne se ne efra wo sei efra Abubakar die Abubakar ba mu twa no short ye na abu ndini Abubakar so wa so kwa junction obi bachai ababa wa na se me pa me ma me yire metra kuro mo ka be ne dai wona jino wa chana ya asem Abante kan ne yire de bi tuusue wanu yie ne sei no kure wadi no bachai udi sei ne mo nchite mu kakra Seno dino Ode mama seno dino da Odi minya seno dino Emuoya o Pajiatum Pani se do musika se mienu so yampa bacha no kure o ka chen so be man 50 million uni ni yesa wia wanu yi ni sei enim sa man 50 mene se asem o de tu su nyina wanu yi ni sei oni no kure ba me se ni pino opini o ga me se be man eni na jan o nyamotre o ga sa man ka sa nyamotre minni mon be man dada ba na minni se na yeren sa ga no nyamotre on nka me so ke mi twatoro da go kura da ye ti opa ewi asema nyina tie wo ana me ni free ba chiri na mbi na yere ne gaye no sata me no gaye na bibia wi ama ko me say one boy no asa ko mu abu enso beka abula sorry me akon so ne ye enye enua say ye ba ye free from ba ko ya bi abusuya en free from ba ko e abusuya e we ami we ba that net ye na say ne no kura wo mu pepepe o se me chire mu sa ayo ma me nua ba ba chai Unyamba. Na nim se nka me kire nsemu na bebebre no ne epesi etie enso oban kan nyina bebre ne honma ewom ba ma jim fuso me se my boni on fan chemi minua on fan chemi mas me kan zimi nkyem ku ba bia biem mesrem etina wonim se ne yire no ana so oban ka cho so ne na giant ansana one ne dae ka tell me se be so ka me se be ma no ko fo ba fo bodum paase o kwa bi bodum paase mo ne ja so be oban ka kire me no so ne ja
na che me hu so no we ho in fact emi yema bufu kura na me nko kura bi mo kura yema bufu ze me timi say mistake no me yemi em say enya me de ne nyina mu no me pana cho mfa nche me nisiri na dawo mo mfa nche me na aka kire nso obeto afidie de wo fufu no bia ma enimu samba cha o ka kire nso obema no 50 million de atua ne ka ba cha da bi to ba no ka to so ba cha o se ne pen no pene ye ba cha me se pen no pene ye one ne tena ye di say o mi take ya 7 to 8 months mu na e wo no onim so oge no enye se me hunu se woni be ma na wo no mitwimu firi no mitwimu firi no kura se be ko be ka na me nko kura bi mu kura me nko kura bi mu kura na so omo se na o fa o mu fi animu ami se be me ni woni ho wo no be ka na odi kuro mu na me ni ho na mo he o nya botre na o nka na kura sa wan kan ko me ye animu ba ne kuro mu fonfle wo history kura me ni mu anwea so kula mpo na anwea so no ada me ba wo fo so me ni mba ka no anwea so kura na wo ye ho no menya ko ho no ma bia na me kusto me to na mo me ho no se ye ni pa so me si abo ndi na me so da bi nyu no am pesa se be ye yi and two side defending wo oh da bi ti o jati o me o twatoro me ba to boto ma se en ko se be o ba ne me na bibi ba de me hu ni na me ka me ba nya ko se wo se me yiro no na me nti wase no nya obi anu nu abula ni nya beto fufu be wo se beto oji me yire ba tama me hu se wo se wunim oh wa na yi o yire banchim aja wo se wunim tama me hu sa no no ma wo yire pa boni ni mendi matem asema mendi matem na be bawo na ko hene mpo no wo hene ankade na ye odi tuyi de afra to no ahin meja hin odi na na da so nti wajam pa na no one for the flow eti ka wati mpo se meja ka cho se woni mi agya ya ko no to me kasa se ka meja ka cho so no jam pa anka to nsa fleme no ye nsisi nkra mo ntam mo nka mo na mo ntam hwe nkwala no na ka wa hene no anase wogya mpa ye de ni di amam nti che wo probi na so na se makoda na beka se wo fa koto bi na so mesi anim obesisi ma asumdua ba wati manye we nyina wanya adwom bone se mpo me mpo aka na mpo je wani meja ya wanya sa adwen mpo se be ka bum ehwa na akote bere mu boxem se ni mesi wachi ensonya no kole obunam udam you 24/7 papa yi me wale watindi da be no te se na kwa bi so no wonim se wo yire no pefi pa yemi na na yire kwa mama me wife on phone no kuma na risi ya no ti da ne yire be ka yenya temantem se wonim se wonim meja ye dwa banchi dwa boom ye sini ma do moto nam ho enen pri so metwa mu ho se megina fi ho udu se megina ope ene me yire ope onchia o se me nkwa megina ope no wa chia papa kramu tro na odi no o ye malam a obo nipa na dabi ababa wa na se odi bibi ye ne nsem de na ade ye ne nsem asero nyanya me ka me ka me nyanya me pena cho mfa nchami me ne se me dru me ne se e de be na ade ya ababa wa ne nsem esesa na ade me nyanya bibia nyen bibia tu ka chen so open no tias ye ma wo aya also ka so ni mi ejai na oni da na ka se o ka chi ni kuna so ka chi ma o moti abi kunu no na kunu be na o se o ka chi le na iti me yon twantro me si me yon twantro me yire on twantro da do ba na ka no se ye ne kure so ma wo mu obosu moti abi kunu aya sem mo se sha na ho no ntimi nka ubedi na say wanka wonim se beyere no wonim se meyere ni adwoa Asem hello adwoa ya sa frɛ ubiem enkomo no adane na ne dane adane se be ma de ohu oba na se bia kusa bia nya ado ne ho ofa pasam na so de to nanim no ati ase no apene so na ye de ono ne beye wo se nya duro bia no de ye wonsam na mmom o ka kire so opewo na agitum na onne ne ye bibi wa bra so a wo mmom na asa ka kire ne se da ho paya na tafrenya kwa wuramu wo ka kire ne se onu kunu agyae eno na man go ahead etisa da ensebi da iko na yetuto no to ate me ni bie ma no ka tene se ni meni ni kuna ya da odi memodua da ayo abia wase wo pe na oti ase se onu kuna gya ya me be chia ne ka papa sa na no de ka sa we de ne kwa ya me be chia ne ka o asem bi apeso obusa no ana
obetua ne ka pa ma na mutu otua ne ka Adwa no be musu sa so da wo asem bi abebusa no Maybe ahoma no wo asem bi abebusa no wo asem bi abebusa no ni dan ba se busa ne se tamben ena me ka tana se me ni kuna dan tamben na tamben ya malam wo se tamben na o ka kire wo so ni kuna jai itio o waje me de menini anu ye bia me yempe bia so wa ka so okay Matias o so me se me ma ka to me ni kuna jai pa mo dan na me ka tanti wo twa mo hona de ya de no eti me na ga se tsen me na ga se wo no ye beti no amoti da ba ko mo no wa na be tse mo ni na jai wo ba se me aka se me na ga da wo to na tse tse me ni kuna jai ni kuna jai fine be tama ni kuna jai wo na be gwa wala wo na wo sa so ma ye ne ana wo na sha wala so pa wala o to tse me no won tana me no wan tana nti wo ba ta fa so me se ni kuna jai ni me no tana me no wan tana nti wo ba ka ha so me se me ni kuna jai no wo cham na wo cham wona nti me no kuna jai na te na ba ko me ni kuna jai na te na ba ko okay ma me sama we sama ka na ta sama Mwenye film. Asemu. Papa nje se dia na wo ka twato. Oh, me ni nyamo ne mse me pana che me na che. Asum titi. Okay, yanko keke bi e ba sentambra sisi. Yankomra sisi. Yankomra. Doctor me mo akwa aba. Osei Nipa bibi aboko dia. Va dia ne na no brother mo sa da bia me kan. Ahode wo pa. Na metiase. Oh, va dia. Me hu wache. Onye kwase. Ejuna yo already chase you for do so. Ujiri. Yes. Doctor ma me ne wan say yade. Nipa da seni so benya wa yade kuya. Ofoso be ma. Yetu yade ase. Oh, say your body so di ni brana dum Dr. KKB eba center. Na eba entini mo adwuma dia dodo na nim say ye veins expert. Fi tiri besi wu na ase de. Nipa dua no so entini ko ne kuram. Tiri wani oswaso oba bia entini connect ko ba bia na mo jadi mo sane na nipadua ntimi ye adwuma yi na eba entini mo adwuma dia ye mfa san Dr. KKB eba center ho se eba stroke any diabetes of so na ye be board dance dia bia woman bia last 3 weeks woman ba Dr. KKB eba center na ni sugar level ena 19 and now ba review abedu 6 okay it way e maami ya me ka ye mo na dance dia na afofo ntie bi woman or the diabetes and about Dr. KKB of so na woman ba ye ntie na mu Madam Bachoba, no sugar in that same. Okay, and then so my okay. And to say another catching out of four. To make a channel for the same, yeah, no function. I'm training me, no one bra. The high and quantity fee. I received piano, passing it piano, when I am a service. That's it. So the mama ba said no can any sugar level and I'm 19 and within 3 weeks your man be dokro German Australia about 6 and diabetes baby did you work do yourself abeda with Dr. KKB aba center so unamo tutu kro te say the obaya da bia yi ne de kire ya ne nanmo tutu kro si cheyare ama ne nanmo tutu kro ka what said the doctor beya ne say obetwa and na to atwene ne dia be dokro jetinya sesi ni padua na sugar level no amana tie si na dede ma no group so na screen ani no abaya na ni nanmo tutu kro dia so piti betima ya ama na say betwa na to atwene enso ye dia video kro chi atimi strain sugar level de bia mia na de bia gusu ama ne na hu ama ne sugar level na ba normal na no group no odi fi say Saudi Arabia and baye enti wo de ba bia didi wa bedu bia fa yes fa beda wo Dr. KKB ya ba center ofoso number ni 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 020 36 46 111 Ofoso kumasi mantamba
sentimental baby biara we Kumasi Swami municipal assembly ho no mana Swami me kom wa wo de bisa se uko ajadu fie wa wa de hye wo tachiman twi kwanta nti wo tie wo enkranza akomadan sunyan tachiman ere ni important baby biara wanchi tachiman twi kwanta lago digada fie wa tachiman twi kwanta lago digada fie wo ahafo ni important baby biara de kotepa sabi ko boss emem kasapen hwedie ntotro so baby biara wo tie wa ahafo important baby biara ahafo Kenya si number 2 ahafu Kenya si number 2 for junction wa ahafu Kenya si number 2 for junction wa odihye na owo enkran kache so onko old barrier kasua old barrier na weja old barrier kasua kwantempon no so weja old barrier kasua kwantempon so kokrobita junction wa ena de ne dihye watama community 25 audition now what man a community 25 but dia call last stop number ni 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 ofoso be my tie papa bia odi mani na nani mienu adum o ba fofo ni ne bucket one na de ba ni ne ba friend wo phone so no so wo phone so adan ya o papa ni adum eso within 2 weeks o ba review no papa na nko na ba asoye honom e wo kokro bi taja hye wa muntie ne mra okay se anienu kania nti wo feze na wo ba no so uram no na tewsen ene a wo ba wo be wura ha straight no wani no ni mu tewsen fizde na wo ba hanu na enya mo kwa that dia na wo ka cha afofo bo so do ni yo mo ya wo hia obi na na ni ya ne ya ne mfa se kan ya dia na wo ka cha what chen hafi o so o di ba o da omra hi who we call it hospital wanda bari on lecture on da na we see on da di wow Dizé de ultime reform so come by no other yes que se we no second review ti yamon ba zen kakra bia me ka se ani no kania so be ma se de yakoti se de papa na nani mienu adumia de sekan aka ma wo hunu hwe ena ne bakwa o kan ne kwa ne ba fe no phone so kwa no wusu onimso papa na ni nyeye bi so the second time I over review any say odi na dance enti da bia me kase ani no ye kane a memfa ye mfa second ko kawani na etese ahwehwa adwa o hye ne say enwa de say de tie biem enti wani na ye se ye de second ko kano tete no ne na nan yusu babadua eni kwekwe ni so mu nsuo e de tie omani enti na kane na ko be company I problem no atwam 80 years 90 years and then kolanto to fi one space school enti ba bia wani na didi akodu a ye se ye de second ko papa ani me se fa be da wo doctor KKB ya ba center oni gidi adabi ofo so say dey am kan betontia o kan na da hono wasase efie no papers no fa betontia say doctor machinche be nda so asa enti wo so be abeso ansa wo doctor KKB ya ba center e wona obehu die mu odu e ma ye na da kan che say ya de ni miedo e na bibido be say kidney abibido be say liver ye dia 2-3 from center e so na ho na ko joje mpe abnaka fie nyam che use bi atwa 100 years 120 years no mo din timi nante kwantenti ko afuo mu ba e ya bibido na no mu use ye beto o mu no mu kidney say no mu liver say kane ka beti so obi anya stroke diabetes no different broche na ebehwe no obi bire masako ene ye nua ni nyina se o mo de chemicals ase ye nua ni yenso ni bibia ena yare na de ye di asie afi ye nua ni de abehye ye tete atempo na na di eno mo boa ye no ene yakofa kwasi boni die ena da bia o do wi die chesi nti ye na yare na di wakoduo fa be dey wo doctor KKB ye basente na hu say yes tete atempo da so tiase ye na no banda so tiase te se de o le di die ya na o mu yi no screen so aberewa sebe na
stroke akana to a wontimi nya hwe o ba fofo no wontimi nante nya hwe ofunso na osabi okra yinuma wontimi nsori nyina yie no enti ni 2 months pepepe na oba ya na ono anante a okru gina kire wono ma eye o makono ye ma wa se Dr. KK bi aba center ye dia dokro dia tima ye den apagya na si wono enti ahe na wo na wabere wa no so dia koduo prostate enlargement na aba ma se bi be ma wo junso twa no ma bie ye se adidi ma kodu cancer ye de catheter hye be ma ma branie fo bi dokro gi ento 20 na be ma ye ntini nko a ye di midubra ji be 20 na ma na sasi na de ma wadwo so na ho ye be yi rubber na ma wade ho ba bi adidi wa kodu bi emane mpa aba ye ntie oluman ya se bi ono so na stroke akana to wono ma wontimi nantenya taxi driver Oforisuo no wontimi nantenya we ye ma no home service ye covid na ne ye hwe no within 2 weeks pepe no nante a wotimi ye de etutu ntata ye nkotie ne mra date ya de behwe ewu no 16th of this month March ya me card Dr. KK bi abasa me buy na won sam yenu nyina gu na wotefa akose ya a wontimi sore nya hwe ena nyame ado mo sintimi ye de na wotwe ba pepepe ya buy na wama won sa no so ama won so oh okay na afraid ye won site me sorry wow the sorry any nyan CPD kakaka so na otwimi enu kwa mai afebra wanim kakra no radi wonderful ai Matiofa na me yebi dia na wa kan wo fire dia na wo catch afofo taxi driver kasa me kasa obi be kasa media tro engine eto je mi ankasa wow pese wo be ko Dr. KK bi no enya za why correct what sleeping someone say when is can na utu bi an ko say sa no ye me ono atu ne ka e fi se me bank na me ko doctor bi a wa tu ta ga be kan ma yinso nya the dance die fi so ko nkan ho ko doctor bia wa watu ne card akohwe no da e wo no ani fie enso adansi dia ba ma no taxi driver no abubu akadem odunso gu no ye ne bibia wo dem wo anya miadom kakanka within 2 weeks otutu ntatanti na wodi na didi wa koduro yesifa beden wo Dr. KKB Herbal Center wo asantimentem ba bibia ra wutie ye ekinafa ka se wo ko ba kumase soame udu soame bisa se wo ko municipal assembly ana soame mekomo ana soame commercial bank honum uduwa bisa se uko ajadu fie ho a na wo de hye na owo tachiman no owo sunyan owo akoma dan wanchi ni mpotam enkranza ka che ni se onfa ka enko tachiman twimi ankwanta on bisa se oko lago digada fie wa opie ni wo tachima twimi ankwanta ho de ne de hye ewo afo ni mpotam ba bibiara tepa wo kasape wo gosu emem wo kukuom hwediem ntotoroso ko Kenya si number 2 baby omutu ni mount no Kenya si number 2 for junction wa odisha na wo Accra ne mpotam ba bibia e Weja Old Barrier Kokrobite taxi rank wa Weja Old Barrier Kokrobite taxi rank o bisa se oko downtown wa ne ho e na odisha na wo teman committee 25 bedi akon last stop committee 25 bedi akon last stop me kase number ni your phone so 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 020 36 46 111 me de she what dey do so my na uti fodwa na edwa woda bia gise ofa painkillers adwo adwo no anwode nsa ya na yare na san ba uti fodwa na edwa woni so ye obisibisi wi de ahunu ni nie bibi ni nam ho ewo se mpane se bi awore na emma menses na emma yi bibi ni nam ho udwu ho se nkukodwe wo kasa wa na ofonfon kan ne ente sa ena wo de she ne kasa uti mu se na no chiachia o kasa na no ye dududu o hwe de ohunu ni ye se de be ma ye na ate akọ sisie no chima na echim atenka na atekọ oso ade mu ana won sa ne won anyina woso waposo nyina tutu udwu so ntentema na de obeda na de obesore dwonso sa wonan wo hyehyew ase de yedi makwa sasaw wonan se pagya umia ho na otum se fom se bi mpagwa kwa refu na ase a won tehwe gise obi bo won kaye wonu mu nyina fa beda wo Dr. KKB
Yaba Center. Ya no one si wo said the unyanka obetwawe. What we are doing now ma adwin na ye week. Ama odwe kwan sisi so. Sabi obi kasa wono ti asem no wa chi. Waso ye dududu. Wo no nyina fa beda wo Dr. KKB Yaba Center. Ko na tu de sha enwo. Onase ye onunu fifre pra wo she fa ase kra na yesi ase kra still. Fifre tia na ete wo fa beda wo Dr. KKB Yaba Center. Otu asintri na ya twetwe wo no. Yare bia ya da wo se ya boso ye mo so fi utimi besi wo nase. Fa beda wo Dr. KKB Yaba Center ni fa hutu abudo so. Yenya abotre po ba de no bra na wo de adom ye abibifo no. Enti na ba de bia da wo so da sema me kan se. Obo de ni abro. Obo ni pa bi ye wa mo yes papers an ko gusto mu. Yankopon ni de ne nyansa mu hu se obo papers ko gusto mu a da nya da yanko de bedi wa bro. Ofo so se wo koto kidney liver e wo store mu no akoto tanfo wo de no be yo. Be hwa mu wawu. Na na ko kidney transplant kwa na say 5 billion 10 billion me de sha wa bo bia to wo de. Enti na Yankopon ni de ne nyansa wo bodua. Ediasi no te na wo de abo minu mienu se sa adua no entwe no te no wawu wodi no. Enso abone di na baro wi afa na aban sa yare. Oman so ye di duane sa yare fe mo bibifo enti duane wo do no ye fre ne say abibiduo ti bibini wo de ne de wo de ne dua no what I say papers any duane ye kwati we na ama ye na ye bre ti de da wo bia fa be de wo Dr. KKB Yaba Center e wo Kumase Swami odehia no watachima ye twimi ankwanta wo enkane ni important ba bibiara eye sabe Wager Old Barrier kaso akwantepon no so Wager Old Barrier de watama e committee 25 afo ya afo Kenya si number 2 na money bi e 0557 34 60 0557 34 60 and 020 36 46 111. Ofoso be madabia da se my kan say Dr. KKB Yaba Center de yes say duane ti ase ne de eni kwan say odasani bia de yare no ko wu physical spare parts as in African mamas die with disease after the last 3 dies oba den kan ho omi ye ni ehunu no kra no omi yaso ni entie no kwa ni nim wai onka obi bia no ye da obi biaras okay yani Dr. KKB Yaba Center na ekotwetwe enkomo no odofo yenko na ontue yade ase Dr. Ketwa na no den sana ni nuru no so den o nuru se wo swam he ya Kumase ha wo swam mekom akwantempo no so no assembly ho no a uduru aso pagya dufie Dr. KKB onne wo ho no na bakutu yade ase asem wo man Ghana mu o asem kase o na emema yade hayaya yeni yade hayaya yeni ti se subscribe every anyone emma yemfiri obrade Nyankopon na mentia sembi ase asem ni nkomo ayedie mentia ase be man so ose oba no pem oba no prenso bie ose ne okunukuro ne najai wa brantam wa sososo no da bia fa ako a wo fa nyina tim sa branti ne yire om da so awarefo na so mo ya awadefo kura no abo amane kura se woni ni kunu na jakwafo ni to fom kakra oba na fam soso uti oba na komo no soso a na ode ade ye minsem na hwa ne kotonkran ne nko a ontwene ho a wonte ase se koyo se ba yo kaka gbran de one nada panipade na apeso ka kire wiase nyina ne enka bi mu a ifrise dru ba bia de ne ho akire ne enka bi bua no mafum ommo amene yem papa ya cha mfa mo renche wa ugitum se wa yem fom so yesi kuro no so saa na dididi amanfo yere no nya no kure asamba na nkeka ba asamba na nkeka etiese ye bia homa no na se saa na ate oh aja amje asamba na nkeka ba obi aka do pe ba ko bo ni se mentesa wo she oba ne bone so be man 15 million me na nkasi kasem pa wada ro wo no oba na nkasi kasem David na nkasi kasem na de na aka chen so omra fi ho magi o man ne bae man so magi bibia o me ho na ye de no oba o fi ho aja chopena ye bia ho man na be hu o quantity eye hwan hello yeah hello me pa cho ho anie me pa cho bibinti me mpese me bo meeting ye ni bibinti na ye adwuma ye ntie o me pa cho papa na ono kasa me nim ni pa me fie adwuma wo asokwa junction honom
Yetie o. But you miss you, Juma, so quite dancing one. That potono, ye, Juma one, while you man bear 5, Uncle bear 5. Hey! Or ton nam will cromon, no, or pun and change, yeah, and I would the nana bed and Palamo. A masumonum yamode. Aha, Yam one no mushon. No, they are co-ways, no, they are co-ways. Before I say your name, Bray, almost now I am Palana bear 5, a Juma Balcona, so be being in person, maybe a Jumani being to bear today. What the name Chinam Noa? I know they will Palano Cromon now. I don't say. Okay, Asem, you go computer so get the here. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den go for sika adwane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Anyo, said ya friend say ya nante fa montene so na ya trete ya pom afiwe Sompa FM 98.9 Sunyani Zabakaya way na ya nante trete ya pom enti on the 9th of November ya nyina ye hiem anopa no num ewo post office na ya nante afa tunyan amontene so ya be pie coronation park na eho ne yedura ye home traffic opposite Total Filling Station. OT baby I will be a Michel. Your so fun kwa ja him. Obi akodu obi de kwa bebo life. I wanted them. Ovoso bema. Yenche ya tifo ni ahwefo wate. Ebi obi a obi anka na kuma because mza manfo boafu. O kwa beso. Course ade ne message e ba abwati afon so no. Enya asem ketwa. Na de tini papa ibaye no o si enkata nanim na anu ni din kra na nanim kakaba na din baye
se wani ma se abo din wo bi ni mu papa yi ni ne kata me kwa na aya me ya ade tin na se kata na ni papa wa ko di obere ya kata na ni ma ede so wa boni den malam ho ahwan ya twa ne tia eye nse sumani as wa boni di na ne kata na ni so baba ne ba kata na mo din because me charge say as me see en kata ma ne ma bo ni o ma samoa ete no ma bi ho no ma me very careful na seven period oh yeah they be very careful the official person can say papa already no papa ya kodi ne already waje na yere na mu ye mu ade asua mu ade enti ne tea ka se mu ngehu hia because papa waje na yere ono akasa na yere ko na no ba woni nada na mu ye sua mu ade ma next time no e normal way koso na mu ma mu ntie sa ade we yi edu nwa bi ho no mu a yennuanom ma no ebinom dodo na mo masika di manimu kan dodo ofoso abusa obai question bi se wakwaje banglo ana se wo de kana wo ye bibiti se de wo chechire mu ukunu no ho ye den o statement se ukunu onu kura watuatua bia eche se woni mu ukunu se wo bo no homoden e wo kwan bi so ofoso papa de do de yo ba na te se betete no pa akokwa chena wo de kante butu ha na de dua bi achoke nzem nim se sa fide no hu bi da na de homa na so dua no na de bro na salai eto ososo na ne hu nyina akwadi mu a na watwe homa no na butu no sa na papa ye oba no ade ekosi ye nyina se oba no o masikasem ene ye de gono no bema bia wasi su bia no oba bia nu a hu nso na mabonte a ofre na woni ne koda obua otwumu tahia wo nti bebia tususu mema bebia tususu o ma ho because first say dey oba mo musikasem koyi no otususu eti papa yi yobusa the question what they fair fa ani ade wa o mini oba ne che ofosu e ba masem dia eti aye nyina na enim eti edurumre bia na ye tia na ye kasa na ye tufu na ma mutia edurumre bia mo hwe yie nyamu bo maka che sase mo ese ma mo akono ena mema no so no fosu kan bi se ye ni na ha ye ani ni de be ye hu ye behwe ni mo yusu mind ni yie enti na obi fa ne ba ye be kodwale na ta otwe ni mu a wota konwom se no hwe ni se ya no hwe ne to a wagimi wadwa anya o fast aba koto aye no so mo wadwa anya o fast o wiase eti ma ne do mo akono na so o ma be kan ho o ma dwan aye ne mema ye ne ye die but sebe yesese wona wa yentwa yentrahye nkobi afum enkotwa ne bode e wo kwan bi so papa wa worry wo bai de emfa ne se de wo kekeken wo de emfa ne sa Yesu Kristo ko ya chi oba no ye besi na bo no wo si munyai ho na anya bone da wo kan ne mo be ma no so ne oba ne bo adwama no wai be ma netia no wa be kan kore papa yi waje ne yere anya ne ebetutu akodi ne yemu ade oba ne kasem bi was sense o yes ade no ne makra yale because of komu a obema itia se bema na o friend ai papa yire no was nya ne nua na ba sa ade wo tetim wakoye makeja shanka ba kase menua wakoye e friend say ai American rappers yo mu wo sika Jay-Z mu a ene kopie ye se Jay-Z wo firi wabusu mu a ka wonnya ntitimu da ana koye minister bia ka ba ntitimu se nya menua menene firi a ne mo papa ma menua na ne ba no na ma menua na ne ba no na sabe watra konwa so pen wini mama ne ni mama mre enya busu ba ko na so ba ne ma gro na topre ma mu di ni mpabro obeyere wonimpa wanya de wo so person won sem no utwitwa twa so na wodi acha opa ba ni atwa so ye ntwa so sa ye beka bia kire wanya de ekoya de papa ya fa so wanya de utwa mo da ni papa yi ene ne yire emeka sa asem ntu oba no so se oba na asem kwambo de me se ofosu wo se wo ye mistake ni kunu so wafa no wafa na ade bible mu asem bibie no so chen bible mu asem de beto ye no oso so yire bo adwaman na office opafo ade sa na be me waye ne mom ye tufo oba no wotie na ene be ma yetufo oba man anya bia wo chen oba ne pani enuti na be ma no oba tifie na ntokwasi a be ma ne pam na me ko abonten
because anye bia no we ye be ma wo san nim de ani da ho bone ne waye ujia kase na wonim na wo sa kotomna ne se na oni ni kura jai se be prejuasa yesi ko tieni chenka na se ko me fanko njutwemu be na wo ye ya wo kasa asem wi se oni oba ne se oni ni kura jai oni ni kura jai o ye nwemu ansa na wo kodi no wodi ampa oni ni kuraja wo ye hwehwemu hu ampa ebusa ho kwesen papa ya ne ba ye se bo ne te wale nim wa kuraja kwa apa wadaroma nipa somasi one ne yiri aja yampa ani o anase dabi no atwe ho umma oba no woni one wunuane move nyina no na ne ho asem hyewtirim enti na makasa asem wei wo ye be ma na ko wadanfo no oni wona ne yiri wo wa enya konwa kwa nire nya wadanfo uko be ma bi wona se wo wadanfo no woni ne boko hwatafre na se wo so uko no na uko ne wani wa enya konwa ebi kwa na oba ne hwadwa no ta rutwa na sere obetwam ya dwine kutae no eye bibibi na munnim ti woyem fom so se otu nyina no umu nyina hu se awurade mekoye sa ye de wanya ya wie na no umu nyina hu se awurade mekoye sa ye de wanya ya wie me catch how yan trauma no ma wensi wo ba ne se ne makra yale eye musu de so for bo ne pa ye but ye se dai ade we ye mu ade mfa ne trasa be ma o fa ye de ne mu wata se mo ka wo se wo ma yale because eye mo jafra ye se ye mu ade ye fa kasa de ma kasa me chacha ha nye no ma bi se ye ba so obi aso ha opani wa anya de sesa na wo te dia sesa life ana sa no ma no so ye kan ne kra me wo fie no wa me se obi de obi buto ne bosom so obi yire me se e wo ho odi ne buto ne bosom so da mo sei e bo ne doggy style bi e bo ni bi e wo ne bosom da mo ya busa ne se ya wo kan ne kra e wo ne bosom dem okay it is anu mo we wo ho ne mom de wo mo ni se be me wo so afa ne yire etime mem tutuma koti ne mo wo akofa obi yire no wo ne atake wo wanya de papa yi me bona baso na anu em say yenwan bi frɛ ya adwen no mo kyerɛ ye me da me bona baso because bibia no so chen bible say ko to so Osei Aboagye na bi fa up afa no no so eje ba no afa ba ye mu ade enu ti na san panifo ni mu de so fo bi re ne aka kyerɛ sɛ wukunu pata no eti wono be ma na ofofo so obusa oba na wo se mapa na chwa ne adede esese wo pata be ma hwe ma menka wei me se ayesa homa ate ye popo wo mu a I put them enti be man so wan hwe ade bia no oba no eye na de ketewa bi o mu ye ni penti oba ni betman bi obe kai no se mre bi a o mu obi fa okura me giewo eto me kokum okay ofosuo de mpesa me kan nyane se be man wayade ade a obi twitwa ne yere wo ho no ebi nuru wei wote sa jai kwaku be me ye baji na yefre wote sa opani jai wote sa obi akoya bi afre se na dwumam wa ho mu nyina we ade na wo yesa wa nyade wo peso obetre ha na wo ye na me pa cho ye twa so wo ye kura duani beba na ntwinam no a wa nyade kura opani wa nyade e wo kwa bi so tunu mind ni ye wate na nkura no e man na ba no mo ofe mo ani nko yire ho na jasa na life is short okay so obey when you ade na me opani ko foso obusa ho wa asem ka na ade me pa cha de asem na waka wo abode wo be ka de obey asem aka to nsu nyina obo ha ofoso man fansha okay mi pro services so frɛ imi pro se men kan tro se business you ye ko China ni akwa ye meeting ye kwa dim komo papa said ye be ya adwuma na opeso obi adwuma wa bi no ebetumi etumpon imi pro na efro ha sika bi no oji wo ene o plane ticket ye wo visa nyina airport transfer nyina ne hotel beda
meeting no hankasa ho esika kakra no imi pro say sika ketewa bi na oje yenkobo adwuma ho ban wate na yenhu ekwan be fa so adi adwuma eba tu America wo sika fam imi pro number no frɛ wo mo na etimi no mo entwetwe nkomo 0244924573 0244924573 yemfrɛ imi pro for Lawson beverage semen kan to so Lawson heba mecha ba dwa so sa no de Lawson law care mecha ba dwa so orofo edu papa yenkope binienom na what the Dreaman capsule Dreaman betes so ba dwa so yentwetwa bi yemubo bi yentumi anti bi ni na Dreaman betes no agye ne ho sekere me na enya asem keto akora hangover bi animu da bi ubetumi atibia dipa na wo wo pab no so no wo kope bi no monton ente so fa enfa so na enwoma enkonkai na se wo pe Lawson ne nupa no bi na wo pe no nsane bi na so watomate so fa so a yemfrɛ wo wo homa we so 0242133577 0242133577 orofo bia de eno ane club bia eno ane club yenkope club ye no bi mobo wate ba bia yonkofo abode mu aponto ni abadin to nya club ye na club ye no ba ko wo kan mu na ba ko so no ya dantam mini na ba ko so ye last size pa na club bi no omanfo omo no bi kire se emuda moton anya asem keto achale yenkotwa club ye ni bi ebebo papa apopemfo ntumi fo asem ko club ye so sa ena ni mfiedu ngotwemfo asem enko club ye so bia eno ane club abrewetia Ofoso be ma me da se ne ma femi papa kete cho papa wo se me di owo nso awo we die eno ane bekume Ofoso be ma me ne bi wo ho nkotewa omukwati mu odin ataya wono mo top papa ne bi na wono matwa eno nti efiri no num hokọ no osaye eyi na nkwase ni awo osatwa na mu no no wabọ ne points egu ho dada manum wodafo ohene iremetie manum wodepa batanya wo ntoso no mikuru na ayebo asia mama me na baso free day one na mehia no na kwa homade bia se koso eno bi na am disi asie me ho foso be mama ne bi wo ho a wo mu kuru mu bo mo ho moden nyese bia o yeskani ne mo bo ne ho moden etimi nya taku na asa sempo ade de beto table so ama nkwada ne ye ne wo mu nyina dan ye nsa timi akoya no wo mu bo mo moden ma e bi na nso yale sade keke sade ye de wie bi no mo yire mo se ya ne nyansa ne ya ne dagotemo se ya ne de akoto sumina so se ya ne de akoto yifofo so be ma samta so dwene ho a wonti ase amafo yire mo na kwasefo bi adwa wono mu adwi wono mu krom ase no no ni kunu kura mpo kura ni ni saa kwase adie nam ketuwa bi de oto £1 and okwa yiso amedwomu a £1 am say 40 cedis ne yi ketuwa bi be twa ato me so nti no no akwa na nkwase ni no mpena wa bla na yire ti wo krokro no ma ne sika bo na kwahoma na wo so obi a wo ne wukunu tie na nam nti ketuwa bi nti no nya so opagya nam ne kakraka bi mpo ama nam ketuwa bi a ye twa ato so no na wa ma na nkwase ni na kwa akodi no wo so be mama no bi no ma won mo ni emla wo ho so no wo sue nyansa nya agimisem no de di kan be kwa adwoa no so wanya de sa wone wo boyfriend atwe mpena pen na wajai na wawale na se me ne nyina akoye sa abusia anasa ayonkofo nti no enti agro bia ni kwa asem de akurampo na wadi ya to the sense waja wo ho amabai ebetimi aba se papa isi wonya mala ma adwoa ne ka so okopemwa e wone ho wa bla na opemwa bi wone maame ho no wonya mala ma eyeda na okọ ho se okopemwa papa isu nka no kore wa hasenum nim sa ataya no se eyi techi mai chama ma menchi aw edru anwumla na wono ma anu ani kem na se ye twitwa ye ne ye na fofo enti edru anwumla dia na kote na brim se ya na yire twa nso no je se obofa nche ya nsa na wakwa nya bia keka bo ma nsa na no ho ato no ofo so ba fa ne sa adwo na jimi fa ne so ye oba wonim nyansa na wo panyimu nso a wo ye bema wo so nim nyansa no wo nyansa na wo hefa yasesa wa ama wani anso wadeketo a wo hwere adekese ekoma wono mu mienu nyina da sesa wo yire kasa anim guase aba ofo so be ma me nim ade kronti abranti eti ase no am yakata nanim already wani mu aba TV so in a way no krampo no enka yi bia nka ni kwa so de malam yi o se yi ba hase num kamoni ba hase num ba no ha na ehu nanim ana no kwa na de ayi Abdullahi o se na edina obo no kwa na de sa
no kwa de sa sokwa junction ma mpanyi ma se panyi ti wo ana e bo asia ma ne ma me panyi ti wo sokwa junction wo and course we ba no it is happening there for so be ma messages aminya no phone yi so na nya asem ketwa se wo wusu no ban ya wo de to wa de se nipa ba asem yensa etimi a confirm me no obi so afre bia ye be bie ke woni mu ba ya ka be hu course be ba so wo dey ba sa be protect no bo no ho ban wo kwan bi so nti wu na wo ba ye no ana ba me hu ekwan bi aba already we be careful yire ene na tena wo de acha na wie so be ma ya ne ba hey nani mu ama wo ba sa wo be ndai join ye ntwa pata ye be hese be du nananom ho but enke no ka betimi aka no kokoam nti ba wo ba ya wo kukura asam ne de betena TV so no o de betena ase no mo ye dai ofo so be ma me ka kire no kremoni no won hwa na akwan ye na medi ane ma ne nam enim guase a wakọ akọfa wo yire e de abetena wo nchen wawale no se kremofo ni mu binum wo ho ofo so be ma se de wo si ni won yire tie no won fa buo ma wo no na we ya nim guase akese ya wo yire betimi agina so e de agya wo akọ wo de anim guase abeka wo busua ene oba na busua nyina da ya ye bibia ya nwene ya ma ho ya nwene ya kase ya dache ho ene ya dwuma ho ya family ya nwene wonom ho ansa na akono de etwa wadi bia mu homa ne tokoro nyina da ya ka che ose dro tweto wo na pempa mu homa dodo mu homa ne tokoro ahodo bia wo betimi cause wani afi nyana na obedi twe no obi yire anoma no yese na no wase de krampa na woni di ntwa suo wonim se wo fipam ni no ya wonim se wo fufuo to woni na yi banche yi mo no na siniema eya bibia se wo mo ajai wo ma jan so krampa mi ya bisa krampa na fie ba ko pe e na twa wo ne wo muntam tin ba bon sam na ye wo e fie akokọ na pese o che ne wen kan ye krampa no twa kwa akire ba bi na ko wo ma ho cause already no ye ba nyina cha se adwuma awudi ano no bia akote wo mu oden enti fama wonom ebi nso so wo hia sika na oba na ni bire sika ena nam so ama ne yese no ebi wo so betimi aye se drovo so be ma menyi na chinye betimi asisa se bi odi adro so na ye no ena ma oba ne ji su jon ko ye because adro ne bi wo a ye de be yo afa wontimi nti be ma no ho jai wo de ade hya wonsam kaka so chia wonsam odi ne sa tape wo chi kwa na so bon wo kakra bi krampo na ye bre ne ko me de ma no sira ka cha so sa na akwan na atemu da wo ho watemu da da be ka wonsam agu bo no ada no so watemu da wo ya se bibia ntimi wa ayo shopping ayon na be me mamma na baso kwan bi so anya de se o ma ekata wo manim ba kwan bi so me bo na baso na mo be ye den mi tufo oyire na wasa afa no e be ye den kakra ba sha ho so because asem kakra bi ba fo so be ma e be kwa kokanya sa asem we se di aba e ba sa no wadwuru mu nyina wa ye frustrated to wa hwe ya be di bone it is also wa gina to mu amesro ohuru akoma mu ne ja bibia mu let it go na bompa ni hwe de nyankopon be ye be ma be me fo so be ma ni bedu na nam ho ongo twaja otimi fa mu so be ka wo bi fie na wo mfa ne hu ni da bi alada ye be hwe so be kwa akotwadwan e wo nananom ho na yetimi bia horo sa no mensam ne sa niema na aba bebutu no e ka bia bebe bia so no so na so a enti won hye no so mai me da ase okay abadwafo akasa na ebre no ko yemfa mo ne nso hwa na edu ba bia de bebo asem no nya sie wie na ni sie wie no ni sie problem has come we need to find solution to the problem enunti se koyo se ba yo kaka brain ede ya wanya akofa oba no abeto wiase mamu nyina se eyampa 2 days no de yes adwuma ni nyina wadi no abrantie so de mfomso na free na yire no na mmom susiem a asi wo kro no so de enu mojafra abamu a wunua abafrende no na so akwa na so de kwati kwan sa akwa ba no eye mojafra kamde ni ba ko sante hima ho na ni okoni ekobo kakese a ebduru baabi a onkofu obi yire eme omu obu omu ne na nenam ho na so no de benko a sa meka kire wo se course wa eba no anya nsem nyina na meka kire wo course wa eba no sa na ate omanfo no a na oyi wo mu okrom ho a ne momo na samwa kan se bi kire fa 2-3 toto anhwa bi hia difo enunti no
abrantie nyeso afa ne ho adi me ka kire tiefo nyina se be gina ye fredi ama abrantie na yire ne so apata na dwa na hohoro se ka so kwa bi so tena no boachim nyina so mgyina ho na boachim nyina abrampa mu nyina gyina ho ba wo premi so ba yansi fom eti no ma bi ho no ma opani wa daroma just ade na wo ye no 0551-931-931 hello Oforisuo be mei yei Okwana bibi Aboagye kama pa anu ovalumba omrasa bwa na naire obia hu odin sa akwaban no ye oba de na si we SK Bolas ya mena here e wade nyina me do du obwase coffee cream I'm check what you come the crew. And I could do me bread. O the media and never bear the way the same period as a Jama 4 and Wabono and a corner 4 and Wayano. Or ba woman near Eba and an Atlanta. There were guys I go them out like that. Change us over another one. There is no one me or ba. Who goes one? Hello. Ozo yeah we say me buafu ba odifu we dey wan ka sawadi nyina na one okay na kakra America ne say we da yekoso a ni pitiri so dey dru so dey yo ofoso wa nyaare no na ni America ne say abrante no so dey atene yire no warom na mi gina sisi e mane insan ko yi bibi say but the cocaine yiranum with the sword yachana on one channel. Okay. One to be fan channel swa o waliano na a man fan kind yiranum. Okay. Hello. Maybe I feel we do katachi yan ko na me breno ene awe me papa. I made the American say master catcher or by the time the question the master no make a sense to do our dinner. Or you are now sat from Kunyanu, baby. Oh, my. We were the buyer and I spoke too much. I know the applause about the hello. My Joso Katache, baby, I pray for you. Come up, okay. Hello. Meet you, pa, Penny, my own higher breno. Osei. Bubaka. I could you get a deal. Why not your why not okay, hello. Hello. Baby, I pray for you, dear monitor, me breno. You see the case of any coffee. But what more I kind of about to be no so few. You see, also, I Bemano, and I just will about. Or no, maybe you're about the truth material, and I wish I'm more and telephone, you follow your man. Sometimes it's one side, the drug could be every morning. It is after money day, I'm your papa rap or just no. Hello, Majo, so Brukatache, baby, I'm free with thee. We pass me free. Yet you. When she am free. Hello. Meet your pa. Sompa near meet you. Why, yeah, dear papa. What we do here? I'm papa now, we have dinner, you know. One of the last walk into it, really, as a papa. No, okay, hello. Okay. Yay. Okay. Yay. Apidi. Like partner, so she said, now, I just you that kind of make that.
And Casabi, never bad girls. Hey, over Miss Gamma, on to producer, Papa Martha, market your market. Quanta be 7 job for her. May none make a visit me. Let me be fear me catch you. Balfa, or Bapa Matis Sky and what dear pa, now for her. I never pay him because I mean, or see a pay in the drew. I don't know, first one, second one, Sarkoy, because I pay on my doggy Timino. That's a candy bread. Oh, it's a candy bread. Oh, because I had a meaning to. I go back as well. You were going to who first one. I don't know the book money. But second one was our point. Again, she never said, "Be an open except the man you made one for fear." And Papa, I was because Papa said, "I can money in the war." Come on, we should put out the church. Hannah, then me man Casasa. Hello. My Joso Katachi, baby, I'm free fruity. Papa, no, you come, Papa. Cremo, Muslim, in your area. If you are Bano Kurano, so you couldn't get Kura. Oh, because Cremoni is a woman you like to beg them, you took for me, you put them in a show, not county. Yes, you are born. Ha, what you know, on the class from Muswa. Yeah, your mama, your phone, Malam, in Islam, Malam, me teacher. I know Malam, your Malam, Bishwa, Malam, born in Indiano, when you're Malam, because we are not crying, I'm afraid. It's a guy. It's your son coming because you block over what better let's say, only when you know she asked, tell the mama no time no. Next time, or you pass it for the side of you. I was asking in the down. No, okay. Hello? Hello? Hello, last call, I'll free him with D. And I told me, Cassandra, I was your friend Aisha. Yet you. Mala would you, Mala would you, as I come to the two of Papa, and a team 300. Now you what I can forget now, we used to know the farmer for you. Also, we shall not keep okay, you for a friend in Asia, now assembling in an say, Elsie Kuyum 1 day. Na ye gia ye frede ma papa yi na nakoma to ne yam e tietietia ne ne nananom din komo ne hwe ne fin bi aka busua no e fin bi aka kuro no nyina no ye hwe ne ye firi ho na kwa mu da ho uti ababa wa no so kasa eduabo bi ne namu e so ye hwe ne dane ne nyina ti ye pa asundue dia ye pa asundue dia ai na wana na oba meboa na wana ai o ka sembi che opening was so when as we German academy fan ko kai oba na because afefe de akakai ba ha e wo mu dia beba that's it why you said the 5 years say kwan I am free the dream you say ni wuda you say ni wuda eti saa na ebe ye no mesre ma ka kire metifo se de besi bia no waje atum ye kwa akoyemu ade ni anya antum aduaba wo mo na ye kwa akowuo tia pani pasesi ano ye bekwa akoyemu ade enu ti koboboa ho aka bia na abebo ye koto odwo twa dua kese ifrise mu kwa wo busu akwa di musu aka no what mase nti koboboa ho ugitum za my microphone no mejitum ugitum za ugitum za no okay pani kwa akoma to ye mate ye papa oba ye so pani upeni ye nyame hira wo sa akwa ne so why okay abrotia ofoso bema ye ka kire obi aso wo ha wa mane ana se obi ebo kwase a bomodin a se yade honhom fam kogaza jinso pepe de we na ya no mani didai fam ene wona ma fam ofoso fo ani kire mu ewo Asem Mpe Nipa fo na yentimi emu a ya ma no 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 emubia be frebia na ye be Joseph so ye ka say no eyade a yankasa ye ba ye fre no Afrakoma Skylar eyade a wanya
afe ede aka ne mfie ehu eno nti ne ye man happy birthday sister yankase enuaba Victoria ya no wo Fidelity Bank so ameme ha se no no se de owo tech branch ho o se yankan chabo fresh se odon papa ye your friend is saying azuka achofa o fa sin picture no man enko wate nyame ya adoma ochina ya de ne beto so erade nko so anya wadom skyla na oma onyansa nimde emro so enfama no mo nyicha hoden ene apomodin wo ma ho mramfa so sa be na wiase nyina so ento so aba o ma me Victoria ma me wose wodo papa nyame pa ena wo sre ede ama wo fo so be man pacho yon kwa oya kono na yon fanchi akese nkoma shanty fit ono tie and dine tade nko a ena wo ye omunyoma no efe papa me pe semu no shanty fit be man tade a hye yedi kan aka na fidie so pa fi na mere no ye akuduru akwani asaso bibia da obo aye ma Asem Mpe Nipa